tu fau patolo. E lo toi umi ai o le aso fa patolo whanau le lotu ta maiti o nei tu sanga. Whai mum and dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wada whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o katopa i le iwa le tai au, whailonga i le afara se fulu lua i le awaudi o le aso lavarina. Whamore bole, e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti, mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Mga umia se maa mga kosyo kingalay sa Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima awhirekau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia o basa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia kianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o basi a ukele no infama pei Taulanga o Samoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o moto ele mawhai nama o nangalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia kianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o upasi a ukele
Selina ole Pacifica e fai mamita mitanga ya ita wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo watu se I vai mafia fianga ie banga atele matama olo sisi vai mapepese matata la tokulele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele. Tolo I matautu maile rubber band Samoa I le rivaingo la woli I da ua lu se fulu minute. O te anile I July se fulu malelua e fifila nganga I toe wha talo whantuai. Le rivaingo le aso malo le ngā lue malo le whai o le whaiva ia malo fo I le ono sai. O tātu woli ele wha ta fitio ngā luenga o le rifo I viaso ia le ngata fui lea. O le aso lon tonu nei o le rimasina o ke topa vi ia le alofo le tua. O tātou whailo ai no monu ai le o tua o nuu I le rifo ia sofo. E sele mele na tupu I au ki lani le fia nafi ma le po na po soli. Pe o te toi wha longo wangi maisia whali I whafoli ia. Ba bai whali e le lango nātu le pa o timuari I lunga o apari tau atunu oari. O le pakia pakare nga sa waile fia luantu e ma le po na po. Ya e se I tātou wa ila I ele swinga mali o winga o le tau lea wawa ia fo ele sulu meo le la. E mo ia ele o mahalo si tele. Ya e te loa la ele la waa fo ele la su. Talo whantua le rivaingo la woli au ona pa ia le tua o te mama tidama tua le malo si o le nuu whape foi. Ia le whana wa onga nai whianga I mutu wanga wa onga I le aso lona whale ring. Wa meo toli to maiti so le o whai ea lin tau whia au I dai le whale. Ia talo si o le dai te tamarima I teine le lei na ia mawhai. Ona ave foi o tau e whaanta whaumpe a mōna wano te mama tidai a le o le so. Ia po le whai unga o le rei foi vea so wha le tonu a winga o le ta. Whai asi malulu o le winga. Ia ele au ngā so ona whio ai telo tātou le te wā whai na stasia. Ia e whamalo antu le tutua le wtalinga i anti tia e pe o na sa tō ma futa mai ai. I le tai au na leila le ua tātou whenga iei le nei a woli. Po le kalameo la woli ma whonga mua se i le tūlai wha e le fia na nei. Jele ni a tātou whatal noanga o la wapele o nanga I a tuai se teimi e leo toi mamao le rifo I a woli o lea sa tofi. Ia toi whatalo whantu ipa a whaio lewa toi maputo mai le tutua a le Radio Samoa tasi lima I watolu amo. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Fatala fatu Samoa yo mai moanga le nei tula o le awa uli ma lor soifua maua ma le langi mama ia o lea uai nei le tatou ala leo ia pale ala ta foi le Radio Samoa I Avondale I le tatou fale ainga o le tuisa mau ia morsi la fia le tasileo o la lale we nei ia tatou nei Avondale o le address o le tatou sile o le tasi valu o Great North Road mo ila to ele si la fia tu langa ye po le tu sir tato ala la le nei tu samau and bakery I nei I le I Avondale ia mo si la fia la ia atono le we ye ni si lo tau sa ilia se vaenga ia e wai se tau mafutanga o le awa uli ia manatua mai tau mai yo I nei tu samau le lo tato ia anga I mai ia wa foi le fonga tau ma foi tato le malo se tato watu no ia peona sila mai ai leo wa tatou ai tele lava ni sio vaenga ia o loa lo maua ia lo maua tatou pai fala ia tatou falawa ia ele ngata ilea e maua ai foi ia le
ia nisio pangi ia silsila mai foi la ia tula ile vai ainga o le uli ia o lo mawai foi la tato vaenga nei e pe o le luau mamoe ia o lo ia le fai ai elengi ali uso fai ai elengi le ai wa uma na saunia mata pena matang o fie uma vaenga ia mo foi la vai salo pe fa pe o ia se tasio lo o amo mia se ainga mama ia o lewa e sisila mai ia lo ia le pankeke mata ngofia uma ona saunia le lei mata pena ina ia wana vala fonga ta mafa le maua foi le mamoe wo uma ona saka le sosi manisio vaenga ia o nisio la to fie tele le fainga le mamoe o le povi masima ia o le moa wo uma ona fa supo ia o le falai mamoe fai kapisi o le maua foi ia nisio vaenga o tato me ai o le kale mamoe ia ai mese foi o le saposui wo uma ona teuwina ia i tulanga matangofie uma susu mai matala mai au i nei le tato fale ainga ia le mato fale ainga nei ia o loo iai foi nai tamaitai ia o sui foi la fainga luenga so swani ia ile walava nisio vaenga o loo momia fasilingia ia tulanga o metau mafa ia manisio au nanga mfaiona so swani ato ia te oto ele ngato le fa penauna ia le fale ainga ia au ia foi nisio la to au nanga e pay o le catering services ia o asfanau o fa lave pe o le fa ponga mamaliu so mai mtala mai au ia tal no foi ia la to foi o na family fale ainga ia nisi foi vai ngoro fasilia ia le nasa mo le tato o nanga la o le Twisa Mau Bakery and Island Foods in Avondale manatua o le tuatusi o le tasi valvalu o Great North Road Avondale mo le sila fia ia o le atala lato o nanga mai le ono le tae ao se pa ia le ono le afiafi mai le asolua se pa ia le sa ia mo le lato o nanga su mai tala mai ao ia tato ngai mai nei le Twisa Mau Bakery and Island Foods ia o wa foi le fongata ma for tato watu no ma falo lava soifua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le antilanga fa tangi le fianga le ulua i Aisha Hooch male tantu o fingal wenga le nanga yantu e maya ya mo oe ya le tutuma udanga na ale Twisa Mau Bakery and Island Food Limited ile tasi valu o North Great North Road da ile pito no o Avondale. Ole se malian tu le taimi longa le one tele Radio Samoa luse fulu male ono midu tu te ailes fulu male lua ya vi ona ile mo la se no fanga tanga ye mo fainga malo longa masina tamo ftanga ave ona 99 le west anga ye ni dai le tu mala udanga ala sunga ya Bishop McKee mala fole tu ya Liz mala udanga da le Twisa Mau Bakery Richard Parker Zipso ma Vanessa Kaimo oi so we all se ta umaya ona o ita sa otomai o tafa musu mai ilo taringa se ta umaya itelo for morning dia ita Le fia va ai oi le mana me
tele na swelo na no ya o ya soma asoma say you live for the bow papel pele till I might say shit up for no kele me funta yo le matala I feel no pele for fama only person go na bola no for ya sekele kalwe suma so que sami yo ging afka ba e bungala kele me kala kanga ile e bungo Lili kai mga sole vao nga pupungo so ba yo fika ko pe yo out of far maranga ko ko fa pe na wa ka mo ngalo ya fa kula ile mtuka ke uno ba ya ika te swal te wa sale pe ngo fiore polonga mala fie so kama fa no la la ko ba te tinga sunga ino me mo sabi o maunga mabao o te tawa sa ai Fatonu lei July se fulu male lua ile fenga yule tru mavai ainga mafinga malo lunga mainga wenga tutu mafiva lo filima olenia so tofi fi filanga ngole fa tasi mele fenga ile loli le li polo le tutu mana udanga ale jimra hu se orus I ota hu va talvantulo fenga ngalvan bana malo le fa yul fiva e malo fo ile tawan tai wutantu oli ele fa to fitio ngal wenga oleni fo iva yes Fatalo fatiko idava mal falalo malo la fo tawa ai malo fa malo simias guatato wa odier fatta fitti le fatta fitti lava le lo fole tu ile aso male aso le po fa nei ona tato pe nei wa odier fo le nei tu la le aso lona lei ia ila suna me se foi lo ni fatta uba me se lo sa mo ile nei tu la fatalo fatto malava mal falalo malo se fu via ja tato te tau fai fa malo lava io ile se ma solo sano ile lo fa malanga le yo le tu na pa lo le ya o tanto lava ile aso mele aso io nisi temi man tu sto ina ya o nisi fo ya so ya wa makwa lu male anko ka ya wa ngalo skoi io a voi sa o le pe ne se longa le wa e manga o mia Maka mga kualilea ko longa ba mulo lima maka mga kualilea ko ka kaya kanya mo ila may mga tuwa ya ngalo ale ya ka o ngalilea ma ay o lo ngai se fale kong o ne bi ya bo ka so fole ya wa unga lava na le o langal te ya po fia ma fia tanto te fia ma lo solo ya na mua le lima ya tapali of ya nga fale kong wa ke isko inga le fisanga malo longa ni awa so ko le lupe ko pe fa fo e ku ya Paula nga no ke le ia ya tia e wa ia ma tu spa ia e wa ko ma pe fu e con orca vale o le sa ole pe fu e con orca vale ala sa wa ia tu ya ma lole on sa I ma lole tawa ta ya su ya ila vo wing all the time le riventa ya o pesi mai e to ma le fulu ya mi se la le to sa we yo le covid ya pe ona ya ni si fo yo lo a fi ai le covid le riventa ya ma tu
o le o suli telefono a koe fia siaki lau COVID o ye fa nga la lau se lengi fa ye lau siaki si le COVID o sai pa le COVID o sa go kadi kas malo lo le mai gul pena do so la le si me fai ya o le tūlanga dai pe o nei ai le mele o le COVID le vai termine o le foi tante fai tau tu fa mai ya o la tūla ye le COVID foi le fa o mi ana afia ya ka ilo ye po le tūlanga mo o ye si va ngada ei la o la ngala la be kamala nga sa o mi foi le ai alu sa ma pe au o le malolo ai masi ala le sa ala COVID iyo o le COVID le malolo ai masi ya la mora le COVID que tá com le fa biubi o COVID que le malolo ai masi tá foi ringo il fa le malolo yo ya ole fautuanga ia mai ali mo to mai fo mai le ni vai tak ya won fo sia le malos ya mai je la vala te usanga wo o ye le soi fo tanto ele o ko lus fu kasi ka usanga ya lus fu kasi ka usanga ya ro ku i ro ngi o ka ko le ka fas fu mo ku puanga le ni mas fu mo ku pa el malo lu va mai ya la le wa ka ki fo le fa o le melana e la ki o le tolu lima o ke ve yo pas por le cago ya ole sa i malosia o le temleri bo ese azu inga le taule wasa o le saule tongo e ola au ya ai nga le paule mele sa wi nga ki nga inga yo le tino i suya inga le taule pe o na mai tawi o le tulanga na le wa ai le pona ta ua le tala nga ni le fata tano nga di amata le ta mala dunga pa pe le malo so civilian poma ti munga ana po ia le do se me ka ti anga po tu do fa fa sa mo ia le fa to ia te masalo ia e ka te do foi ka ta la tu le fale po wa sa la vai po si tulanga fa pena na te iro ai a taimi no sumu ne tai auta te vai ani fōli no le i o le mātopi tonu le whape matua mālo sia sabili ma mitemu ia o le tūlanga na le peo na maita wina fōi le fia nafita ia male anuantu le po na po oka soli pe i mala wa laua toe o laua wa whātia tātou ni au kila ia e whaapataili alo fō le tua au kila ni lava i sau te lewa i atu ia le watoa maali e mai le savili ia ma o le fōi e sulula ko nga sulu foi le fa mai tatu o le makua va o le sulu ma le lai le nias ya ma e moni lava le tala nga o le suya inga le tau pe na yai le foi te le lava na mai i warning sa la langi matulang fa pe nai vai tau de tulang le suya inga le tau yai le o vai tai no tau na ma fan na vai fa pe na matal ma fan fa ya le lava tai o lava pa lo ina ma lo ru ya ma fan fa fo tai sa wina la ya e lava na fitarai lo tala nga ese le ma lo si o le pelo le la ma vai fa pena ya o pe lava la ni lava ya e fai tite lava tato ma tato tua ya pe pola no ta ua le fui sa ma lo le so pua ta recover mai de weekend de pulu mai fa pena yo le lava le recover le lava ya ai ono tulanga lava fo tau tua la to ia mo lava sina ma lo si manga i ma le opisa ia fa fisinga lenga ia to mana mai foi de lua po le tolu vai na si tai fa pena ia le sa no mai to sulu paradise i se temio na fe tu le fa mai pe uma la vo fola au ia fe mboli antu pe ai fa ia o tai mo sa ai lo sunga e ke mo buka pa le no pengi la fola au ma le au pepe le ka kufa mai aka ko o pepe la o le chima la te vai vai de te mai ana pepe o le chim lava lai te na mafuli ia au paulo tanga tu te vai ia mo la to le lua tau sana o fo le chim la vai e tu lo la vai la po o te lo la o te ba po ile chim da sa ko ai fang malusi a ko le weekend o le vai te sulu pe o to le pai le kala fu ile fo mai o le over fia la e kingo le leia
ele over tia sia o lo de pa por kala o le sia la tia sia a lo po le po pa por kala o le na le o lo fina na lo sa o le sta o nga o le tia lava o le ka uanga pa ia fa kwanga ia malo ia stemi to tali mele fionga ya la pepe ia se ka ko kari foi polencio so lang malanga pe ona malanga to i foi ta longa le fanda wi Australia io ai poi da ma con che cofi cu foi le na fio ele o pepe la polisi malo ka cofi a con la le tonga la mo ka lo nga ka mai tu o la le fa lo ka mai ki coach la fa la coach la pepe ai le ia ta tu ta poia la voce va ia tu le fionga la pepe la sponsaina le ia lo ma fa na u pe ona a e mo le fa ma lo idea puta mani ona tu lo fa wa pe lan tau tua I vai na pe ona mana o mia e le tato communities ia I ni mai tap fa malo trelo fionga la pepe ia o le tulanga na pe ona mai tawina ia o lai fa mo mai lava ona tai pito I luma le mulu mai tota mai tia leilo ia na pawala na mela fa ona o ta ele swimming pool ma po anta so o vela ia wala o fia ia falu te ona e o kamiki o de ma san ko ia no ia mai o so ia tu se pe o tamai e kawana po e melo nga kai lo ko fena ia ano wi wa ma kwa nga I me ka o GPS ia le pepe Paulo ka o ponka mo foi ai no me foi fa pile vai ala foi fa ia me fa pile vai ona mela ia usa so se o tau la o ile e alu ave si se ma ia le password ko wifi vamos no vai location le mo ma coi como ma lo antu I le fionga ia la pepe tala I lene ia ma whainga malanga fo o le nao lo o asia tu ele stete au le leila wa Australia I le nei fo I vaitau o le tusanga au te loa lo fionga le loa ia antono o le na matua I pisi le tatu tutua I le whainga mea lo fa o popo e peo nei I le saudi antu mulo sampai pa e mato le whanau le vesfo ia o le mai po de saudonga ala uptalenga yes o le tulanga na iai pai lava si fa pisi o le me mana iai wo nga I mai lava matua ma mai alo mfanau ia pe lava na po le tautuat ele a fa pe mai e so sadi po alo mfanau ia e na no tau e foi diso la tona e se ta vale mo poina ai o mai etiquette mai ki le ta vale ma pena ia ola edo se me leanga o le me le na ola foi fia ta mai ti e o iai ma tulanga ponga le aina ma ole ule faitalia lava ale tangata fatau o laula I filinga tātou tāwale vai whapena paus tautuanga sila ia tātou tāwale fau le ngata le tupe ale tau o nei tāwale o lo maula lalo ia ale tūlanga poi pe ona iaile tātou whainga mea lo patu salama po tāwale fau e te whataua po le tātou use car o le nawa I le afe tāla le nawa o whaina board tuanga wa onga ai le ngata I lea o le asapa e o le whanau tu sale mal tolu ya towia na mai amtanga o vaso nei lea wa alu a tātou wa alofa a lua la le ato ele lima o le wilato wa la o vaso nei mai Wellington te tasio fatua o le piki apu ia ma se tamatonga o le pulu no 4 le failunga online a lato sign up ia na malanga mai le piki a lato sa ia o le tama foi tonga lo pena na mai langa trainee e tonu afe le langa na tama le tuai o lo mai tonu io lo fani tupi po le nga vaenga ese mai e maltato promotions alo me fa nga le afe tala usa le male afe tala le ia o le fatua le a Samoa io langa pikiapu ia o le afe tala langa me alo folo iai na vaenga uma e mawhai lama so se tasi ko ia nga vaa auli tūlanga o le iaina e condition se iai e tatau ana approve la tausanga o na mawhaila ia na eanga paa I le tūlanga pe o na whaalau iloaia tātu promotions. Me ngata I lea, lo whapenana mo lea manoa mo oe I lau referral, se tātu lo e whaasino ina mai, I o la whailawa na moa lea pe tāla, nei le tae au o le tausanga sa tau whai mai le tātu onanga I le vai aso watua nai.
o lea la sa patapikina le tāwale le so ia tātu lau lava tuturu le paltua ona le tūlanga sa iai le mawhatianga sa ile la tō tāwale statue company ia reigu lava nao o ile whalitinia ia au lai whale tonu le tāwale au leva ona tau sa ili se tāwale ia le langa tutoni ese le valu afe le tupi valu afe mo tupi o lo tutoi lunga o le tāwale lea ia awa whaile lātou tāwale. Pau a whāta mo te nisi awa unanga ili manuia, ila o lan saunanga ne tai au, a whai le atua e tu sai malpamanianga wa maua le lātou tāwale. Pau moni le lei saunanga, wa tātou ia e pisi la vai le vaenga ma le vaenga, au le alii la vai tātou no ina tātou pōwhanga, pau le tūlanga, io le no potalo, o le whaftai fō ia, o le amana ia o nanga whātau waa, ala talengas, yaman. Ma lo fa ia tonu le nga le da le tanto fa so ia mi se ile la fonga fifia la le tau tua wai e li e se leva le tele mele la fonga fifia ma le manta anta e lava na o tere se watu e lava ma sani lava no pala ulo ina fu tatadonga ma le sunga ya tia ma nisi lava fo o so au pasa lau ma ne foi de sunga foi a taito e le sunga ila wa o te pamina tuina e lava te lo lava i taimi o vale o tato e amata tato e whelua i lungo le ala leo o te pamina tuina e lava lau bau masani o le ata lava o le fofo mea uma e nisi e fia ma ata atu i lista ata ia na papela na ata mainata ngata a ia o te mātau o te manatua e peala ia na rau stunga i nā vaenga ia le te fo ima ia o le nā lava te sangi fia lava i le lungo tato ala leo ma lo le tautu ia o le tātou ngā luenga whai whātasi ata mai a tātou a li aku li mai e o le li aku e whau mai. Whairoli ma le mau ma te tia. Ai whaari mai la paka ma te talia. Ia tāngai o lauri ki o si ima koe ki mai tāli akatisi. E wana paule be mo wai e so i lungo le toto mo lungo ma le suka ia ai le ai ma se ma fu anka ka wali nga o so fu i lungo la no so i lungo o lo la vai ka fu o ia o sa lo kala ka mai se ua i karina pe a wai ka ia wala i fo se lanchi wala va singa aka i la o ia po kongo le fangu vai po le pu kofi ia wa o dia fu nga ngi la ko ia wa ka ua eu so ia ai pau ia le tati polo na pese la wi lo le tati o tulu mo li atu fatai o le pulmoni lava i le po uso e le tai so se tai mi lava ya se mai e sau lava mai se lunch po le lava ne tai au le pone tau no mai mata to bai talo mo li atu fatai ia o le hotel lava o paanga mai lato ya se mai vo fa mo mati o mate lunch au le nei uso e sau lava ia mate lunch ala o se tawftanga i la inga Samoa ai momoli atu ele faftai i le usofo ia pe lava na sila fia ia na musika vai na papena ia o pa anga masani ko le tatu ona ngai vai taimi da sabna o mia ko le so ani ia le lava mana tu lava ta ngai me le tatu o pisa lunch yes ia o te masala ko mo lo tata nonga ia kuku lo ko te sa mino nimo ia o le menta wale da ia mawase vai ngai talielesu ia wa ulia foi le fia na nei pe lunch ia o le menta wa ia o le afo o le manga vaku ala fe merkana le simu le mako foi le ngale le mai furu mo Pau ale me lai dole o lo vai akunga le e mingoi mai vai al le o lo ko mingoi di mama mo matana mo matua stava ai ia fatai tele mo la no le ne foi tu la so le sunga me foi pasa sunga sa mo fa na tuatu ata tu promotions pe ona fa na solo tu anga wa onga mai alo ma fa na ele lava te au nga le na foi pela no taua ele o to yai dia tato sponsors o to faia wa sta o lava tato fai na me alofa po tato to vai lua mai la to lo pa ngai na le unanga ela o le mai tau me to nga wa onga afeta la o se tu petele na e au nga mo le pa o ina foi alma fa na wele na tailea yo te tape na ina foi pa mai pidi a onga mo fua onga po lava tu langa yai a ta mo na lina a fa yo sa iri so sa mo mai pete mo ni mai ta to nanga ile a fa ina lea o wele i mate ta ina foi so kina ngale sa pa msalanga mana tua o la o nanga ua loa ma leva pa
fa'ale le vaina o tautua mo oi Samoa ia ua masani fo le faivo o ulanga te o tatu whaptawa inga ia o mea lo fina ngā loila tunu a me Peter Siling tā ua o lau lava pule whaitalia o oe poi maa ue whai unga i le isi tate pule mai a tātou whai unga a wā o mea lava lo pule hai tātou ia oe maa lalo fina ngālu ka whai lava le tātou nanga le chimana o le tali lava o le ioe a tele nisi o tāwale lelo suma mamaliu mai le nua bali Atkinson Avenue Lusumba Atkinson Avenue leo tau ia pete a walau mai po le tātou temponi o le lua fitu o pa o lua fitu o fa o lua fitu po le o Valselau ki mana na tasi o Valselau fao no lua ono lua tasi mo tātou do tua oi pen whafonga mai vai aso nei tu se tō tolu i la tōlo malanga mai whafo i au kilani o lo whapena na uman sainia la tō tausanga o lo whapena fo o nanga wha i le tātou whainga mea lofa e awhe tāla referral awhe tāla tupata singo ai tālafu le ngatai lea a yaini se le ni mana o mia tūlanga whale ainga po a lava se whaavlavi na pena e tatau o na pala ulo mai i la awhainga renga po a poi i le taimi tātou te whilo a iai o vai le mawhaina tu suia te whai unga i le taimi o uma o na prubu le tausanga ma le whaavalo a la whtalainga whaftai tele lava malo foi na lue malo foi le on sat i le auto foi tu pala o pasalau alo po ile tautu atunu ai mo time nei sa mo le tunu pele anga le tupu fanga batuto le yaso pa so ia so forma ia manuia le jonga le lo ile li polo le tautu mala unanga le jima na hose oros Louis Fulvanu Atkinson Avenue o tuhu e te mo ile la tutu mala la tu unanga le unto se fulu mirute o de tale o le tulai tasi au da tutala i vai fanua mai asi uli mala le Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Beta Drive Doctors, ile tau langa wha tau I mangele, wha pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu riva, mo I la tau e sfulu on tau sanga malunga atu. Wha pia matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. Lo soifua maloloina o lo iou lava ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia I le aso fao me I le valu I le fiafisa ia pa ia le tulai iwa I le po awinatu ia te oe whalalonga masani a le Peter Drive Doctors ma le Peter Drive Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. O le A1A Tree Care Limited lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe abe sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma fai fo na latu te wina lau tonga la au matoi to to. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Tasi lima iwa tolu. Amo. Tue mo fo la no wat fa popong o tato por lama e pe ona masani o le luitau mo e te via foi to ina ya te on foi po lus fu mal valu o ke nese mo io ke nese mo on foi po lus fu mal valu foi mai vai toma o fa manu ya foi le to ya te la ua ma ua feta la ya tu ya te la ua ia fana fanau ma ia ulola ma ia tu mo ile la lolangi be fruitful and multiply. Malona fai ele tua tangata. Ona fai lore I mawhaupunga ia.
O le ngā lua ngā lau tangata, o le ngā lue. O le ngā lue. Mantua fo e le se mea o le raro langi nei e whawawau. E pala le la au, e pē le mangu, e uma fo i leo lau le tangata. O le afo i lo momosi mo lo au le lei mo lo marosi. E iare kai mea vea koe. Wa mangumi fo ringa, wa ko u le lauru, o singa, wa ko le alu. O siro, o le winga la artala. O le ngā luenga na whai e le tangata, na whai atu le atu le tangata. Ia whana whanau ma ia uola. E le ma whai anga ke ia ua whaakula i mangi whale, ngi ka avale, ngi waa lele, o le mea ngā ngaka whai. E le i whai aku le atu e a kamu ialula i a lau mele ukango whoarai o le kampangia aliki po o le pani, le ai. O le ngofoanga whai e le tangata, a o le kangakanga whai e le tua, ku e le mawhau whau. Be fruitful and multiplication. Reproduce and multiplication. Be seedful. O punga whai mea ile atua le tangata. Ia uruola ma whanau. Ele ngata o le soifuanga ma le o langa le tangata. Ai o le whauina, o le sio manga le lei, fi le mu, matango fia maule, vai le lalo langi le. Le ki o voi a peser ka malo elvisi mai. Welcome to my world. What a beautiful world. E ui au whale kongu le ea o le kele o kasa le anga ua masaya ile o song e pe o su anga sentis. But still, e makango fia mea na whaia le tua. O oe la ma, e whaalango lango iei, le whanau pe o melele. Ia tupu melele, i asa uma, a wale nofo le leo le atu nuu le lalo langi, a mesolo a inga male kalesia. Ia, whamuria le tua ia teoe, ia vea oe ma o se tasi. E whaapuna whanau mea le lei, mai le whingalo le tua. Amen. Mama,
Records male peselen tua mama nai to bulungan tua ia le polokalame o le luita uanta le dasi. Malolo sa I funmo e fa talo fa fo I tapo inga le tunu le tuala le uli tala mola fa fo mai tala tumua. Sai estem tala vo se fainga tau fa vale e fa ngai o wala fa te kono losi le va ia mo mo New Zealand. Fa tupla ia fa jo fa sanga fa te inga saina ona pom fa te mai le vas Pacifica. Ta longa le fa I lo se nga le fa on va fa saulo toi Joseph Swali e a wa ia I malanga ta milo le wallabies. Fa fo ba ia I fa le terreno ne tala fo. O se tupulanga tala mo sai leo ina wala tu fa wila bea I se fainga tu fa valea a wina tu ini a bea I telefoni tanga te fa foringa a wina mai se company ta uleleia. Mo le fa ilo ina yo fa amtalanga mai a ila tu e pe o passwords manu numero pe patele tupe fa I tala for tupe credit cards. Ta fa amtala ina leo se tu fa valea o se matua I fainga ta lava sophisticated smishing scam. E whao ngai nei au ala wha te konolosi e le iwa aia mo New Zealand. E se wha amtalanga sa wha ria i leo. Sa wha I loe le matanga ruenga mata upole lo tui whale ia le tau wha valea iai lai. O ofisa SS e au fiai, mana vaenga wha pito sori ngā tūla whono I lungo o wala so te ingalau tele Australia. Sa wamena amataina se la tu suenga ua I loai o le Operation Orca. Ta fa matala I leo se tau fa vale o se tu aingo masini pole device o I loai o le SMS blaster e fa nga ina o se pou fa foliga mo telefoni fe avai o le fake cell tower o fa vale ai telefoni fe avai I latani ina ia fesota iai I le lato fesota inga fa ngoi o na mawhai ai lea le SMS blaster o na awinatu a vea I omi mata uai e awinatu e whale tupe stone whainga e whaasoa mai ei whaamatalanga I tangata e pe o passwords ma numero credit cards. Ta oso whaia leo se tua tusi leo ngāru tonu au kilani la solusu tonu au kuso. Masai sa ese tamatala vo spumariva tau sanga. Matao fi aile masini wailo ai o le smishing device. Pa aria leo Superintendent Greg Williams se tu aingo mata upu mo fa pele o fa nga I se tu aingo masini I New Zealand nei. If I know Merrill to sing aingo New Zealand le tu sanga u vai o fa tu ina nei o fa I loai o le vai nga telo tanga te New Zealand e leo a waini e kale sia e poni tapo inga e le silia le mare afor fa to wa fai o le tunu ai e tonu tapo inga pi tele New Zealand o iai o le Cristiano Hindu ma le Muslimi. O whanau loe whātou waipaipa mikiasu po vapes I rutono New Zealand ua maua whātou wina I o lore te pae le whātangaina heated tobacco products po le HTPS e ui lawa I tūla whana fōu sa am te whaamaluina la soluon I ne vaiaso e se sa ili linga whanilo lino sa te ia tupulanga la aiti mo le loto maari lie ua ilo ai o le Vape Free Kits NZ ua maua I silia ma le luas puru whanau loi tono au Kilani Wellington e makalai stete o whātau wina I device e ulai nai le te paa ua ilo ai o le IQOS heated tobacco o se sa ili linga whaarilo lilo e muri mai I tā panga ta I tai o soi fo maloloina mo le pāre mia e wha malolo e sali ta mai tai ministaro langa o soi fo maloloina Casey Costello moana ia inga whaatino le maria va ia le te paa o le compania le Philip Morris e na te marketina to atasti le o lo HTPS I New Zealand I ana o lo device o le IQOS e ulai nai le te paa le ai whaavevela le te paa maliu ausai nai lo le sistunuina sa sia le jo New Zealand I niso whanau loi kalestete le saluno le vazone e se tasi o whanau loa o whātou inai nei device o paipa o le te paa e le whātangaina ina o silingi ale tanga whaingaro nga masui ailo no mafau mai e whalia o nei o lo whasori tu la whono e whātou ina na tangata e le whaingaro nga le malo whalia le Vape Free Kits in New Zealand o le tero whanau loa o tā ua e la tau tele o iloina o nei o loa e whasa whare tu la whono o na whātou ina o le ministana mai whafo Israelu sa ia whalia o ia whasa ina ia pailau tusi au ao malo o whatasi Antonio Guterres o na ulu whale ilo nā tulu ai e na tele o whai tio ina manemanino I o se whainga o bomu al mama Iran le sa whanaina nga ia Israelu
e silia marselau varsfulu ia nei pomu anu mamaopo ballistic missiles sa whana Israelu au whaateleina lava whitewainga le va Israelu mani fitafita e langalongoina Iran ale Hezbollah i Lebanona. O le telo nei pomu sa whasalave e lu o e pomu whasalave e Israelu. Ai o nisi sa stau mapala lastia ele o le tlu. O le solu o le vaso nei sa wha matua e Guterres i se wha matalanga po i le mai ai o nei os whainga mawhai tio nai i le lau telo ki tena inga i se sa etu tonu i le atiri whaatelina. O le taia o le solua sa awina to e Israelu na fitfita sa vavali le tu saute o le Lebanona. O le ministana vai fa fo Israelu ia Israel Katz sa i whaalia. O le lefa i toina tu sa Guterres o Iran i ana spainga o le talia inai o ia ur fale ilo na tulu. Ma ia ta wai so se isi lefa i toina o spainga fa soli tula pono Iran ia Israelu e pe ona toi titi la mo tunu umore rolangi o la tu fa joina e le te tau la ona stepu le vai i ele o Israelu. O tai o pui nga fa fita fa tulangi o fa wona fono au kilane nei le nei vai aso au fta ia i le Pasifika ma le fa tapula au fta na ingo fa tau tavanga fa va malo ile nei tu fa sa o tu tala le o tai o pui nga fa fita fa tulangi o fa wona fono pe au kilane vaso nei au fta ia i le Pasifika ma le fa tupula ia o fete na ingo fa tau tavanga fa va malo ile nei tulangi e au fiai malelefia pasanga ya malelefia fia pasanga ya China o le fono tanga no sumaltasi o tau sanga minstao puipuinga le Pasifika i saute le minstao puipuinga fa fita masui mai New Zealand Australia Papua New Guinea Fiji Tonga Chile Maparani leolo awai mai ai masui o Japani Amerika ma Britania. Mosa tai mo molene o le whailau tusi ar fono tai o le Pasifika Baron Waka ua wala aulia i lea fontanga. Ma ia longo aina vanga o tala le televisia ni sile whapea. O whaatau te vanga whaavao malo i le Pasifika ua lema whaiona tau fia. Ma ua si tia whai tionga mai tai o le Pasifika. I le whaate te ingo pomu whananu ma mawa saina. E tau a veaise pomu whaaforinga po le dummy warhead i le Pasifika. Ari e waka o se whate te ingo o matua i le fia tele ai. O lea pomu sa palasi le vasa Pasifika li tisa male fitsa lau kilomita le mamau mare moto French Polynesia. I to tonu lea o le sone o tamau ainga o Kiribati. I lalo ane male lua se lau maila tu tai. Maile motu tu o fua Millennium Caroline. Ari e waka o leo se pomu whananu mamau la titi sa whanamai le Pasifika. Ma ua atu ngalu tele i tai o le tulangi. Tala no aile tu wafianga o malo o fatasi talua ne New York ya Amerika. Sa fai tiu ina il presidente ofiti ratu Viliame Katoni Vere le fate te inga saina. Ma ye tapa i se faalo longa mori tulangi Pasifika ma tau fia nei tu ainga o fainga. Aure temene wala ngani fesili pe o le fainga malo o Kiribati le Pasifika lea e mafana so tanga vavala la tamasaina. Sa io e whaia le whate te inga o le pomu whananu mamau e palasi e una o ngā sami e aia iai. O le motu tūla lata i le mea sa palasi e le pomu whatun tono le Millennium Caroline sa mo pule e Amerika. Mani iso motu. A sa to e whafo i lalo le whea ngai ngā whaopo le Treaty of Friendship. O le whea ngai ngā lo tustu si ai. A iai se mai ngā whafipita e whao ngā ina e se atunu ulo na tolu o motu. O se mata upule na e whaia i eitala noa ngai de vau Amerika ma Kiribati. Pari ele te matai ministar pui ngā whawhita ni sila Juris Collins o whitai nei nei tūlangi ma teimi whainga tā tele. Ma lui tau mai nei tō sina mai o tunu e whako. O le whāsfuru whāne o tau sanga taru mai o na whaian whai unga saina e whanaina mai sa na pomu whātei tai de vasta Pasifika. Ma whāri e Collins e mō mia te ngata o na mana malapa. O te ato whiola ne ili taimi o le mawai o tēna inga whawa malo. O le tamatai professor ngolango puinga i le University of Massey ana Pauls o i tā ua. O le awhisili nei tai o le Pasifika pe ai sea. O whana ina mai ai lea pomu whātai tai a steina le Pasifika. Ai patino le a saina. Tā tāu te tala whāstanga tau i whātai te ingo New Guinea i taimi o mawai a Wharani ma Amerika. Ia taro talongo le mave whasaro toino le tamtalo la kapiuni talua nea le Wallabies Mark Wakagani te wese i le kalapulika le Sydney Rooster ia ukuso o whata oto inai o se whaalinga lea o se whatuatuanga le lei o le a te waile ala mo Joseph au kusa swali
e vave awa ia i le malanga ta amilo le Wallabies Britania ma Ireland i le Masina Phone. Se fulu varu masina talu le mai ona sa nia le fenga inga swari ma le kapia New Zealand a Australia le ma le awale New South Wales Waratahs mo le tō sanga. O lana stepu mo le kapi. O le a fola sia le vai asto nei ina o fafo le Roosters ta aloai ma le ta amile sanga le NRL. A whari ai le whai a onga le Wallabies Joe Schmidt i le whai unga le vaso. Wa ia fuafua e sa whai lalo maswari e tala no ina le ava noa alfi ai le malanga le Wallabies i tau whai unga le tusanga. A e fuafua le se kilia mai ofisa ina wa mai ona whali ai lea tau lele e lusu te stau sanga ni nai vai asto tolwai nei. Wa ta pao ia le kapia Australia e telu na ato mo le malanga ta milo. O le whengai ngā swari ma le Roosters e pato a mai a ila sumomoa o le masina 4 November. Le aso lava fo ile amatai malana whengai ngā malana kapia Australia. Ai pe tai. O le malanga ta milo le Wallabies e amatai le stosu tasi o le masina ni October. Mo tola wa pinga e lua e whai e lo ngā tono ni masina o le mea lea. O le vave whamatu ino swari malana kone kalati ma le NRL e mo miaina. Ai wa whaalia no visa sino la kapia Australia Phil War in the minga le Sydney Morning Herald. O le a whaia ke latu talanoanga ma Schmidt, le kalapo le Roosters ma le pule swari. Ai o le vave pasta alo toina le kapia Australia o na wakani te wese e a wai le Roosters. O se ngā yoinga le lei e iena manatu o le ato e tauia i le NRL i le vave whaamatu leo swari. A whaia e vave whaamatu i swari e toi lua vai aso to toi o lana whenga inga ma le NRL. E iena maanga le Joe Samoa. O le ato tongi ai loa le la kapia Australia le sine maleonis furu a petala i NRL. Swali i wa vema se tamata alo la kapi pito te tongi tele lea ina wa sainia le whenga inga. E tasi te maleono miliona tala i le tausanga mo tausanga e tonu. Sa toi fina o mai le au nea te polo tamai ta ilo rosa mo mua inga lani le mai ai ole fai fai le mua re la tu ta alo le talo fai tauri no lua. Mamano malo le series le tamar sango ri po le Tiny Champions Trophy i le Silver Ferns limus mariva limus fa le no fanga ale terau pa rawa arena I podi no I le Bonapo amo mi le Silver Ferns le man malo le talonga I le tofa o le pu le talonga non tolu epitai o le wengelani e le tala anga le malo so le la tu talo le kwata tolu ma o lua nei ana man malo I le ai stay mo mo le o to manu malo I engelani le champini tolu mai Rua fe male lu futasi. A fari a er kapiteni le Silver Ferns a Miliana Ikena Sio le Sky Sport. Tata aperita alolon au le apolo na lua. O wala ngona ilo na fiatele le telo mafuanga. Ma le luseo lepu. O le alonga lon tolu e faya invikako I le sa. Ia ma le tamata alo liki New Zealand Jerome Huge. O le au le Melbourne Storm o mano ne le pina o le tamata alo le NRL le Daily M. O le rua whenga le rufu wha. Sa tau whau ina marika tini le Sydney Roosters, James Tedesco, ia petai. O le mata ino le te alo Huge, le whasalonga e Lewis Moreno le te amarasanga. Sa ia mawai, tongi Lusul Fitu. Rocha Tuvasa Shank, ia le isi tama kiwi sa manamalo I le pine a le NRL. Talanal ne ia uli, mo le leikio Samoa. Maua tata uma le loto maa o lalo ma le anganga lofa. Maua sao fia, so I fo ia. Tala le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e matele ina le le winga le tau se ivanga na ai nai timu to ulu. E angi mai saviri mai le tu sifo le atunu fa solo ina angi mali e mai le tu matu I sae I le afiafi. Vevela fa mawina mo le so e sfufitu tikeri malona malulu e valu tikeri. O le angoto ifo le la I le afiafiana nei I le lusu valu minute e te ai le tu lai fitu. Mo le aso atai au e au oa I le tele o taimi mai angi mali e mai saviri mai le tu matu se sae o le atunu. O le vevela whamawina mo le aso atai au e sfulvalu tikeri, ma le malulu e se fululua tikeri. O le aosoa ele la I le toe iwa minute le itu lai fitu, ma le angoto ifo I le luasfulu iwa minute te ai le fitu I le afiafi. O la utala le nao le tau mo le so mo le aso atai au. It's
malu I ai tama Fale fatu ole malai fono O ta'alo seilena E titiu ai I le lalo langi atoa I feel my otawhai ono ole matua I feel asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga O fua tamanga fa Tala no ai te ne matama Tubu mai ifa afia fianga Numero tasila utupulanga moa ta'alo unu O tatiu ai ile nei vasa I feel my otawhai ono ole matua I feel asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga O fua tamanga fa I feel my otawhai ono ole matua Asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga O fua tamanga fa Baby ngole fiango mota le divine ngole Holy Maya Elena Yolanda Maliatoa Ina was fulmaliva minuto buteni late July Tassi Mole Antulafa Titele le sunga ya se yule monta tu tala piora fa funga yele tru uile July Tassi ile awa uline faida emisia au te pole toi au dan tu late July elua ole awa uline fa tala fa tu ya kisa so le fai mala ingale ma tu mai dai fo I takapunda se mi tu ya tua Maria le sina to vai mala ingale dai sini au se dalia si uso ya teiso alulo molia fala awala loli Ruth Liu yo Triple M fa Mosili ya va per fo ia intervise officer ole ma futo mai le tanto tu le dia woli mai California le fa tasi mai no o sala pati mala inga wa me o to le dia so le so lulu dia tu ya le dia si o lo so longa le ya fo fuanga pe ona fenga yai ole Sangu I luma li isole ole teknolosi fa ni o na po. Ua sao me I luma ma le tele o whainga tau fa valea. A ole ala e afo, e ta ua mai le li potile I lunga o le tio a New Zealand, Radio New Zealand. O le fa bema iei, o le teimi mua muole ni, ua loka ina I se talavo. I le solinga tu la fonole ta ua o le smishing scam. Ya le fa mai fa ngai nai to nga teknolosi e le iva ai mo I to tonu New Zealand o le temi mo le o lo kai se talavo I le fa ngai na le o se teknolosi e le iva ai mo I to tonu o New Zealand so le ka fiolai ya mai fa pe nei le fa ngai fa mtelanga o le talavo le ni sa ia fa ngai na ni teknolosi fa nei ona po e le iwa ia mo I totono New Zealand o loro wingo o le ua sao mai totono New Zealand I toa I ngā teknolosi le tele ina whaanga ina e tanganta I antunu ui fafo pe tai la I li poti le pe ona ta ua mai ei ya o le na sila fia Department of Internal Affairs ya le nei fo I whainga wha soli tu la fono I le masino iu langi le nei tu sanga
Ia mai sa fa peleo na tawa fia to tonu su engalini. Ia le Australia's cybercrime team. Ia le la fa ye lo le la to wa nga yo ingale wa fa ngoina o le Operation Orca. E pe o le ta ua mai I le mtanga luengo leo le mtanga pulini. E fa ngaina ia se tama I pusa fu I le ta ua o le SMS blaster. Fa mai o le pusa lea. E pe umala vo se modem fu I le leo se afo. O le wifi po le internet dai o lai dai lo fale po lo monta po lo lawa. Fa mai o le whainga o le melea. E fa ola. Ia ona fa se lea I le nei pusa. Ia telefoni fe avea ia I lato. O le lantantu. Ia ona fesilian tu lola ia leo o fe autostusi ia la fo anto le tingi pusa lea ngai I telefoni fe avea ia tangata ia lantantu ia. Ia mawhai antu ia. E tau mai. Ia lato fa mtalanga. E winga I o lato tangata. Ai miselava. Ia fa maunga ia e au fia ai. Ia le numero lau tu stupid. To ai foi. Ia malau password. Ia. Ai longa I so tanto wali ele I le stala online le mele o le tu stupid le fengo fiena siaki ia fo tanto pa leni siaki lau tu pepe ua maua siaki anto I foi malau tu pe fa. A fia lau tani ele. Ia le ai lai tele o a fia I le tulanga lea I le temine. Ai o le whamtalanga nai pe o le tu ina mai, se fulu iwa kausanga o le kangaka, o lena lokaina I Central Auckland, I le ansulus fulu manatonu au kuzo. E oi, mamaua antuai ia mea nei, o le utana fo mo ua wa ai atu i, tole. O le makwala I ki hali I o le ngikangaka, se fulu ma le iwa tausanga. Ai o le makwa kauwha valea maranga me valea le ngafai. Ea o le fai mai. E o antu le fitu se la, ia text messages, na whampea leo na alu antu I tua, mai le masini lea, I le poe tasi. E o antu le se la lua se fulu tangata, o lea e whampea mai le whaamtalanga. E o le na afia I le solinga antu la fono le, po o la antu telefonia na alu antu iai, ia maftango filo la, ia lea o omi me ia sa wailunga I. Peitai, o le tala fia. E lei se si na whaapelea ona mauma waisa na tupe. O lono winga e fōlinga mai a tau le mtau pule. E pe umalavo le wa matan tau popoto tanto. I le whaonga ina o tekonolosi. Whaane iona po I le nei vaita. Ea mai o le sa uni atu le ali ila. E tu la I luma le whaamsinonga whae tu malo I au kilene. I le aso se fulu o le masina o te sema. O le memo mua tangona e si le fia mo tanto ilo. E le eise fale tupe I lanu le lani. E nofo a vili atu. E nofo a teksak tu ya te oi. Whamai, au mai a lau password. E le se farkupe whavelvale I lanu le lani. Wai, o le mea tu. A wha apea e avanto le fale tupe. Po o se tangata mo ia o le whenga le fale tupe. Sili en tia te oi le tu langana. O lono winga. E wheo na mō lia I lanto I lano tu la fono. Tu la fono na le li mo te ina tanto tono le ni antunu. O le tu la fono e whaapea. E le ai se mea o le ai susu e ai fua le tangata. Maona wha maumunga. Se I vanga nala. O le ai wha o ngā lau card, lau visa card. E whai e iau wha tauma. Online po lunga o le telefoni. Ioi, I mō meo afo. I mō meo website matulanga whaapena. Ai o le me voi lele o le alua ke ia wa kakangi mai le taxi lau telefon. E tango tu, fai tau, fai mai. O le fia avantu lau 5 miliona dala. Ai ta mua mai la lau account number ma lau password. E wha mua tu ai lau miliona. E lo le si mea mari e le wo wai. Ua iai ni si utustu singa ma wha mtalanga I o fea vea ina I lunga o le social media. Ua umana wha sa mua ina tangata. O lono winga, e iei la wari kau wha valea, o lea la tau te sa ilia. Ia le wha sa moa ina o upu wha Peritania, po wha upunga, po wha mtalanga wha Peritania. Na ona umalavona wha li liu wha sa moa, kopi e la wari inga, o nga sen mai lola ia le ian tahan tau telefon. Ewe, wo o te me wha pena I lau telefon. Ia o le si han tula,
O e stanga te fia whaangala o ka, pe fia e te whalua I malabele o le cash. Po le tupe. Tupe pepa, tupe siliva. O e stanga te fia le tupe pepa, o ia mi le whaangai no tupe, ia penge fia o ia ngā walawana o ka di e te whalua I mai. Ia koe fo. Ia, tala tu le no stemi o momo. O le walus full fitu milu te wate ai nei le tu la entas. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555 o valu se lau lua 555. Whauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu whau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o katopa I le iwa le tai ao. Whailonga I le afro se fulu lua le awauni o le aso lavaranga. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 iwa pitu. Olua tolu ono o 5 iwa pitu. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima Ivatolu Amo. Se kia Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia la vai whawhiroa I tātou tunuu mai tātou polkalame o le areto leola ea e le neifo yaso ma lor soifua. O le anes furuono whai upes fultolu e whapea ai amaliu mai o ia o le anganga lea e tupu mai ai le upumoni. E tai e ia I te outou I upumoni uma lava. A le upumo le aso le nei sa ili le taitainga a le anganga pa ia. Fai baile tasi tangata o le whaia o ni whaai unga o ele tangata whatuatua I le atua. O le whaia o ni whaai unga e au noa ma sau whaalango I le taita ina le anganga o le atua I logo langa. Ua whatusa ina I se waalele fo I le asa aunia lele. Ai le ai se radar ma se mea fo le se compass. E lele ai ma taita iai. Ma ilo waalele e ke waai ko I le whelelei. E le ai ma se waalele le fue furuka langaru. E iai le masini lai tonu. Na te whaatonu ina mai I le direction le mea mai le tūlangi e anga iai le waa ma le mawalunga ma le mawalalo kakau o ngalu iai le waa. So e whapena foi ia le soifua o le tangata whaatuatua a le tua. A tau ne mawhaina e whaalangolango I lo malamalama ma lo experience masani ai. Peitai o isi taimi o mea uma ma mea tonu e kakaunga e anga iai. E ke le maua I lau experience, e ke le maua fo I loa, ma lo malama ua masani ai. Fai mai tala tu spa ia, o le poto o le tangata, o le valea lea, I luma o le atua. Minga o le atua lava, nga ke sila fia, le mea tala fia ngai mo oe. O le sini oisia, a wawai o le atua na ia designing nga mai a whaia oe. So se designer lava, e siri no malama, I le malosi o le mele nga ki whaia. Pio kanga ka whaia afio, ta vale ma afio valele.
nga o le tangata le ngai lo le ia le kua inga sawa ma le condition e kakau o ngā alu ai le wālele ma le ta'avale ai sea o ia lea nga ia whaia nga kei loa le mafuanga fo ila lea e le ai lo fesili le taʻitaʻina le agaga paia le agaga paia le ua aumai le atua e taʻitaʻi oe i aso uma o lou olaga lona uiga o se mea sesē lou manatu i fo o avanoa uma e ke maua o avagoa lelei ua kele sigaka e saulo se avagoa oso lo mafiafia mea magaia la le mea ake loa e le opportunities uma o ni opportunities mo oe mangkua faikala ku spaia fai mai satani e le o se mea whainga kāle suia o ia e avea o ia ma angelu le malamalama e le whainga tāfo ia te ia o ngā sui ana au auna e whai ma au aunga o le malamalama sisi lau e le o se mea whainga kāfo ia satani o ngā suia se mea leanga e avea ma mele lei whapeale o ele lei le mafuanga lalanga e ke mo mi ai le whaasino manga a le anganga pa ia awa a e wha amana ia le whaasino manga a le anganga pa ia e tai oe le anganga pa ia i mea tonu ma mea moni pe o ngā whai maila fionga pa ia le atua a maliu mai o ia o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni ma lesi mea na te tai o tau i mea moni ma le upu moni mea umalava so le upu mo oe e ke mo mia le taʻitaʻina a le agaga paia o le atua i lou olaga le aso lenei ae o le ki lenei e lē mafai o gafio aku o ia ia te oe pe a fai e te lē valaaulia o ia i le aso lenei le atua faafetai o matou maua le malamalama ona o le fesoasoani o lou agaga paia taʻitaʻi o matou ala i lenei aso fesoasoani mai a te i matou i ia o iesu amen.
su formali le au telefon sir monga mo le au telefon Don Bosco malapese anganga pa ia fio mai tolungan toile polo kalamida le arento leola fongeda tu le sunga ia pasta la fai le copa le nei fo i vai ngau leso mo si fa ponga ile taimi masani leso anta le toi lus fuluma le tasi mala fa biruton talo le julai lua tale lua tu datu tantu tala mai ya se yuli mala lefi e pe ono ventu se taimi usola o le sao le tikono lo si fa ni una po le wa a fia ile tele on tu lo le la wo o mai ni sila me ele yo mo mai ya tanto e pe oni ele masini na e fa sei na la telefoni ma fa pe mai o le tawa le i wai le do ga ko po fe mo i po vo i le sa wele malo si anga tau telefoni fe avia ya ma online mal internet yo la telefoni pe fe wai i si forsa sa e konga maku ai o la usili te fi lo le ni vai ngola wo e te fi fa ngala ka pe te fi fa ngala cash ye po le tupe tupe le ye tupe pepa masilima o le ale mafua ngale na e filifilia le tupe ia po o lauka Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo e tolu sula fetala le tino tupe wata pena le Digicel mo lana fa apitoa e fe soso ni ai le tonga tau so i fanga wa nei e tolu fa ilo tupe ta lima se lau tala cash o le ase ina ya so for wele ta tasi mo ni sila ma au se talia fa tau so top up lus futala pe silia tu mai fale o lo masani pe la fo foi online i le Digicel Pacific o le mo le o lo wa no i le sei e tanga va fo i pe a la fo so se le ni le my cash ale Digicel i Samoa e fa nga le ClickX Pacific mo ni si fa mtalanga vala au de over se lau tolu fa lua tolu sekia Digicel Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga m5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua o iva lua nono o tasi lua faftai Masala ua e ai i fale fo mai po o ta vale ale fono ma e fape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo matau te whaia e tele le fesosoani e maua ya matau fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa fesosoani mo tina ma pepe fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai fesosoani mo sauwanga i ainga fesosoani mo whanau ua i umale a onga mo nisi whamatalanga tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org pe vala au le o valu selau fono for you o valu selau tolu ono whaavalu Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela o le wan tu sfulu vanu midu John Tale o le July lua e se malavan tanto o isi fi fa ngale ka e o disi tanto fi tala u mal se leni tu le tono la wan tu fi lo wa imo ya nga e pule yan te malo tu au le te fi lo la ma fua e te fi ai le ka e po le tupi ai se e dan tu disi no tanto fa se langa le tonu mai le ofisa o le Radio Samoa le di fo i vai nga o le awoli wa yellow no for seal fia o le afia vinei o le avatonu wina ia le tanto zumba al vai nga le wa fagoina o le team no excuse zumba pe yo masdiai ia fi o aso tofi tasi o le mingta wantu ia e fia le ina le OMAC po le Otara Music Art Center ile tolanga fantau i Otara ile afoleono ile fiafiana nei ele se tongi le ni zumba sumai tanto fia ma fa malastino fantasi awale soifua maloloina e maua le tanto team no excuse zumba ile tu sina o le ono pase lau Alenda Crescent i inala vai le pitono o Otara fa fitai
O le tusi o le vau filifili ma le songa. A wari ngalo lau sau lo minga o le tusi o le songa fa tasi ei ma le lo minga o le tusi o le vau filifili. E mawai fa rupenga o Samoa i sifo tutuila mamadua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o wha le velave pe o wha i puiponga ma liu o le o siu singa o ainga fe sila wha inga o paulo o si i wha aloalo wha alanginga e ka le sia e ma le tele o le ngangana o wha aloalonga e na o le fitu se fulu tala le tang na o le ofisa fo le Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marakau e maua tuwai ia sau lominga. Mo nisi whaamtalanga ia wala umaile tātou ofisa i le numera masani o le lua no lua tasi lima i watolu. Lua no lua tasi lima i watolu. Ia le tātou numera naim whaiona e wala umaiei. Ia mo nisi whaamtalanga ia pētanga i saolawa i lunga o le tātou upenga ta whailangi o le Shop Radio Samoa.co.nz o le Shop Radio Samoa.co.nz e whai mai eisa o ka whaawhitai. Indigenous Marketi. O se marketi whaapitomo tangata uma e maua le avanoa. E whaalau iloa ai ma whaatau atu au o loa. Ma whaalau iloa au nanga. I le Indigenous Marketi. Po le marketi o le a whaatau taia lea e le Seed to Harvest Marketi. E whaia i asto na i mua. O masina te tasi i le tuatusi lea o le hiva ono Swanson Road i Henderson. A mataina leila stona nei a so limo o ke topa mai le valu i le tai au se iau o i le se fulurua i le awauli. Monisi whaamtalanga whaapsotai ia Janet Tuitama i le emaili o le jtuitama@seedtoharvest.co.nz Indigenous Marketi o le marketi mo le langolangoina o pisinisi ma aloa whaatangata no ai meise a onanga ese o le mātou naunau tainga ia soifua maruia tangata uma ma o le mafuanga le nao le a mātou whaabroe nai saua avanoa mo lea wha moe. Sumai tātou langolong so whaatasi i le Indigenous Marketi o le marketi mo tangata nuu whaawhitai. Whauta o le whanau o le tofi mai le alii o le mau mai le salam o se lau luas fulufitu whai upu e tolu. E loto e umi ai o i le aso whaabitoa o le whanau le lotu a tamaiti. Tamaiti whai a mama dade pu e mai se video lau tau loto po la pese o na lafo mai lea i le pengata whai langi o le Radio Samoa.co.nz lo ye le link e lafo mai ai lau video ia awane o vantu male tolu minute le umi o le video e tele ana reactions i lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le a maua le whai longa o tala tau vanga i le temidei angata video si le aso tofi o le vai sfoua so se fulu ke topa i le iwa i le tai au fa i longa i le afo le se fulu rua i le awauli o le alavaso fa mole na o videos anta maiti ta i to atas salta i to lua ta i to tolu pesiliantu ia manga ia le kofor kam kiki manga ia video e le nai tele i to entries mai le to ainga ia manu ia tele le lotu o tamaiti ante o to le whanau. O le whasilanga mai le mafutanga le whasapora zi au kilani nei. E whamaratuantu le tātou mafutanga o le asfri le nei aso wha o katopa le aso antai au. O le whaangata mai tupe o lau lau ma tātou ticket se pe ona a tofaina. O na tātou whonoi lea i le aso sa asau nei le aso ono o katopa. E le mauto Samoa i mangile i le tulai whai le fiafi pe a tu ua sauni ngā lotu. E mo mia lo tātou au waa poto i le tātou whanolea o na e iei mata utaua e tala noa i nai. Wha utai lo sainia le teitei whono i a vai malaba lo le au pepe wha futai. O le wha silsilanga, le mafutanga, le fioanga o moataa. O le ato ia whai au teilo loto pa ia mausa Samoa. O le ring wha silsilanga e wha sinotonu i le mafutanga a alo matama whanau. A siu tātou no pele o motaa i au kilani ni usilanei, ma pito no utaula na tamai. O lea ua ta onto le lafo o lua le mana. E ala i le wha moe o siu tātou no i Samoa.
o lea ua talo atu ai lo o tau pa ia, ma lo o tau mamalu, e fia maua sau tau finagalo, wha mole mole, e tā ua tele lo awai mai, i le no whanga lea o le valu se fulu, ba valu lua Wiley Road i Papa Toitoi, i la sto na ia so se fulu malaiva o kitopa, i le tulain tasi i le awoli, tala soifua i le lofa malanga le o le tua, e a tai atu i ailo tau soifua masuman tuola, i le aso wa saunia, i le aso ua saunia fo i le laulau, ya male mafutanga se fa malostino mo le aso, fa tele o se nia i le laulau male mafutanga, alo matoma fa na wala fiongo motaa au kilani New Zealand. Male tātou wha silsilanga muli o le wha silsilanga e wha pe nei. Talofa o taua fionga, o toe nei o se aso o na masi i lea o taitai o le Pasifika, wha atasiai ma Samoa i le wala ulia i le wha maratuina o le nofo inga le tupu o kingi tu heitja. O lea o tasi nei le wha vitinga i le fionga i lea loli i afpolea i semi, o le asau noa e whaima fofonga o Samoa po Topoto, ai lango lang sua le fionga ia le an tau le tau wa Xavier L. Harrington i le molina o le mea lofa Samoa mo le tupu e talo sanga atuai i mutai uma o le a malanga e wa aila u la fala malo fue e ta pena mai a wale ta po ia o le sau noa ngā Samoa tau tua nai ta pena le lei maila e ona e malu lu fafo i le malai e fai ai le pofiri o le toninga Samoa le ie po le ofuai uliuli ya male pe lau e lanu uliuli o futino pae po le uliuli foi. O lan tātou pasi e whae e le afo le lima i le taiao i luma o le moto le Kalesia St. Paul's Metotisi i le lua ba wha o Tara Road i Otara ai tu ua e le pasi au kilani i le tau le ono i le taiao. O lo iai i le lotoa le Kalesia ua mae o na whanoi e tu uai a tātou ta vale ai malanga i le pasi. Ya, o le tasi nao tātou whaalinga. Ia po le whaalinga mulimulinda e pei o na taunu mai le tātou ofisa i le nifo i vaenga o lea wauli. Whaaptai antu ia i lantou. Ia, o le tuwanea tātou whaamamafa maisi uma vaenga na i lunga o tātou whaasilsilanga a wale whaale leia leo le tutua ia ma le tātou nanga fwoi. Ma ia manino suafa o upu ma whaamtalanga ia o longu puili e lo tau pa ia malo o tau manufa malu lua tui. Ia pe a whaiwa i se sasi o le tātou au nanga. So iwa medutan talo le tulae lua tale lua o tala i vai whanua. Tasi lima iwa tu, amo. Ona o tangoina
Mali al tumi tai o tinei ma ta whai Rini vaenga la ole mala pese Miti o volinga Ia nei te walu lau moe mala wa malo loe le ni awo Ana wo tumi tilu mola wal teli Whai a toi fu E manga ia le pese mali Loka van leile whai tutoa Enge koe ke I vale ange I ronga O lau o le sa waringa ka maki o le paka Say
se whakamali o piti kima e la i le rivaengo la woli balapese sei o mai ala alunga wanga alunga le wakale rua Radio Samoa ya male tautua i le ringa woli su mai ala whaafonga telefon mai a se uli o malau leifi. Malolon sa I whanmoa e whaatalo whaatfo I tapo I ngale tunu nei tuala le uli tala mola whaafo mai tala tumua. Sa istam tala vau se whainga tau whaavale ai whaongai o wala whaateko no losi le iwa ia mo mo New Zealand. Whaatupula ia whai tionga whaasanga I whaatete I ngā saina ona pomo whaatete I mai le West Pasifika. Ta alonga o le whai losi a nganga le leia whaona vave whaasaulo toai Joseph Swalii e awa ia I le malanga ta amilo le Wallabies. Whafobaia I whaalau te reino nei tala fau. O se tupuranga tala vau sa isa ia leo ina wala tau whaau I la vea I se whainga tau whaavalea e au ina atua ini a vea I telefoni tangata e whaaforinga e au ina mai se kampani e tau leleia. Mo le whaeloa ina I whaamatalanga mai a I la tau e pe o passwords, manumero pepa tele tupe whaitala for tupe, credit cards. Ta whaamatala ina I leo se tau whaavalea o se matua I whainga tā lava, sophisticated smishing scam. E whaongai nei au ala wha teknolosi e le iwa aia mo New Zealand. E se whaamtalanga sa whaari ai leo. Ta whailoi le matanga luenga mata upole loto I whale ia le tau whaavalea iai lai. O ofisa SS e au fiai, mana vaenga whaapito sori ngā tūla whono I lungo o wala ingalau tele Australia. Ta wamena amata ina se latu suenga uailoai o le Operation Orca. Ta whaamatala I leo se tau whaavalea o se tu aingo masini pole device. Wailoai o le SMS blaster. E whaonga ina o se pou whaafoliga mo telefoni whaavai. O le fake cell tower. Ma whaavalea I telefoni whaavai I latane. Ina ia whasota iai I le lato whasota inga whaangoi. O na mawhai ai lea le SMS blaster o na awinatu avea I omi mata uai e awinatu e whale tupe stone whainga. E whaasoa mai ai whaamatalanga I tangata e pe o passwords manumero credit cards. Ta oso whaia leo se tuatu si leo ngāru tonu au kilani la solusu tonu au kuso. Masai sa iese tamatala vo spumariva tau sanga. Matao fi aile masini wailo ai o le smishing device. Paaria leo Superintendent Greg Williams. O se tu aingo mata upu mua whapele, o whaunga ai se tu aingo masini I New Zealand nei. I whaino mero tu singa ingoa New Zealand le tau sanga umawai o whaamtu ina nei o whailo ai o le vaenga tele o tangata New Zealand. E leo a waini e kale sia e poni tapo inga. E le silia le mare afor whaita wa whai o le tunu. Ai e tonu tapo inga pinu tele New Zealand o lo iai o le Kersiano, Hindu, ma le Muslimi. O whanau loe whātou waipaipa mitiasu po vapes I tu tono New Zealand ua maua whātou wina I o loa le te pae le whātangaina heated tobacco products po le HTPS e uilama I tūla from the folks sa am te whaamaluina la solua ni mai aso e se sa ili linga whanilo lino sa te ia tupulanga laiti mo le loto marilie Oiloai o the Vape Free Kits NZ wa maua I silia ma le luas purwharo loi tono au Kilani Wellington e makalai steting o whātau wina I device e ulai nai le te paa oiloai o le IQOS Heated Tobacco o se saili linga whaari lo lilo e muri mai I tā panga ta I tai o soi fo maloloina mo le pāre mia e wha malolo e sali ta mai tai ministaro langa o soi fo maloloina Casey Costello Moana ia inga whaatino le maria e wawa ia le te pā. O le kampania le Philip Morris e nā te marketina to atasti le o lo HTPS. I New Zealand I ana o lo device o le IQOS e unai nai le te pā. Lea e whaavevela le te pā maliua usai nai lo le sistunuina. Ta sia le tua New Zealand I nisi o wharo loi kalestete le surunu le vazone I se tasi o wharo loa o whaatawinai nei device o paipa o le te pā e le whaatangaina. Ina o silingi ale tanga whainga ruenga masui ailo no mafau mai e whaalia. O nei o lo whaasori tu la whono e whaatawina nā tangata. E le whainga ruenga le malo. Whaalia le Vape Free Kits in New Zealand o le tero whare loa o tā ua e la tui tele oiloina o nei o loa e whaasa whare tu la whono o na whaatawina.
O le minister vai fafo Israelu sa ia faalia, o ia faasaina ia pailau tusi ao malo o fatasi Antonio Guterres, o na ulu fale na tulu ai. E na tele o fai joina manemanino, ia o se whainga o bomu al mama Iran, le sa whanaina nga ia Israelu. E silia marselau varspulu ia nei bomu al mama po ballistic missiles, sa whana Israelu au whaateleina lava whitewainga le va Israelu, mani fita e langalongoina Iran al Hezbollah i Lebanona. O le telo nei pomu sa fasalave e luor e pomu fasalave e Israelu. Ai o nesi sa stau ma pala las de ele o le tlu. O le solu o le vaso nei sa fa matua e Guterres i se fa mtalanga po i le mai ai o nei os fa inga ma fai tio nai i le lau telo fitena inga i sa atu tonu i le atiri fa atilena. O le taia o le solua sa awina to e Israelu na fitfita sa vavali le tu saute o le Lebanona. O le minister vai fa fo Israelu ia Israel Katz sa i fa alia. O le lefa i joina tu sa Guterres o Iran i anos fainga. O le talia inai o ia un fale ilo na tunu. Mai ta wai so se isi lefa i joina os fainga fa so tula pono Iran ia Israelu e pe ona to i titi la mo tunu umole rolangi o la tu fa joina. E le te tau la na step ule vai i ele o Israel. O tai o puinga wha fita whai tūlangi o wha wona whono i au kila nei le nei vai aso. Au whika iai na Pasifika ma le whata pula au whitena inga o wha tau tawanga wha wau malo i le nei tu whasa o tuli tala lea. O tai o puinga wha fita whai tūlangi o wha wona whono pe au kila ni vaso nei au whika iai na Pasifika ma le wha tūpula ia. O fete na inga o whātau te vanga whaavao malo ili nei tulangi. E au fiai malilefia whasanga ia, malilefia fia whasanga ia staina. O le whono tangalo na sumaltasi o tau sanga minstao puipuinga na Pasifika i saute. Le minstao puipuinga whaafita masui mai New Zealand, Australia, Papua New Guinea, Fiji, Tonga, Chile, Maparani. Leolo awai mai ai masui o Japani, Amerika, ma Peritania. Mosa tai mo nei o le whailau tusi ar whono tai o le Pasifika Baron Waka, wa wala aulia i lea whontanga. Ma ia longo aina vanga o tala le televisia ni sile whapea. O whaatau te vanga whaavao malo i le Pasifika ua lema whaiona tau fia. Ma ua si tia whai tionga mai tai o le Pasifika, i le whaate te ingo pomu whananu ma mawa saina, e tau a veaise pomu whaaforinga po le dummy warhead i le Pasifika. Ari e waka o se whate te ingo o matua i le fia te le ai. O lea pomu sa palasi le vasa Pasifika li tisa mare fitsa lau kilomita le mamau mare moto French Polynesia. I to tonu lea o le sone o tamau ainga o Kiribati. I lalo ane ma le lua se lau maila tu tai. Mai le motu tu o fua Millennium Caroline. Ari e waka o lea se pomu whananu mamau la ikiki sa whanamai le Pasifika. Ma ua atu ngalu te le tai o le tulangi. Tala no aile tu wafianga o malo o fatasi talua New York ya Amerika. Sa fai kiwa ina il president o fiti ratu Viliame Katoni Vere, lea fatete inga saina. Ma ye tapa i se faalo longa mori tulang el Pasifika, matao fia nei tu ainga o fainga. Aure temene, wala ngani fesili pe o le fainga malo o Kiribati le Pasifika, lea e mafana so tanga vavala la tamasaina. Sa io e whaia le whate te inga o le pomu whananu mamau e palasi e una o ngā sami e aia iai. O le motu tūla lata i le mea sa palasi e le pomu whatun tono o le Millennium Caroline sa mo mopu le e Amerika. Mani iso motu. A sa toi whafo i lalo le whea ngai ngā whawopo le Treaty of Friendship. O le whea ngai ngā lo tustu si ai. A iai se mai ngā whafipita e whao ngā ina e se atunu ulo na tolu o motu. O se mata upule na, e whaia i eitala noa ngai de vau Amerika ma Kiribati. Pari ele te mata i minister puinga whafita ni sila Judas Collins, o whitai i nei nei tūlangi ma teimi whainga tā tele, ma lu i tau mai nei tō sina mai o tunu e whako. O le fast food whane o tau sanga taru mai o na whaian whai unga saina, e whanai na mai sana pomu whate i taida vasta Pasifika. Ma whari e Collins, e mō mia te ngata o na mana malapa. O te ato whiola ne ili taimi o le mawai o tēna inga whawa malo. O le tamatai professor ngolango puinga i le University of Massey ana Pauls o i tā ua. O le awhisili nei tai o le Pasifika pe ai sea. O whanai na mai ai le pomu whata i tai steina le Pasifika. Ai patino le a saina. Tā tau te tala whastanga tau. I whata te ingo ni ukiri ai taimi o mawai a Wharani ma Amerika.
Ia taro talonga le mave whasaro toi no le tamtalo la kapiuni talu nea le Wallabies mark Wakagani te wese i le kalapuliki le Sydney Rooster ia kuso wa fata o toi nai o se whaalinga lea o se whatuatuanga le lei o le a te wai le ala mo Joseph au kusa swali e vavet awa ia i le malanga ta amilo le Wallabies i Peritania ma Ayalani i le Masina Home. Se fulu varu masina talu le mai ona sa nia le whenga inga swari ma le kapia New Zealand a Australia le ma le awale New South Wales Waratahs mo le tō sanga. O lana stepu mo ile la kapi o le afola sia le vai asto nei ina o pafo le Roosters ta aloai ma le tamile sanga le NRL a fari ai le fai a le Wallabies Joe Schmidt i le fai ungo le vaso o ia fu sa fo fai la lo maswali e tala no ina le ava no au fia i malanga le Wallabies to fai ungo le sanga a e fu le se kilia mai officer ina o mai ona fali ai le tau le lusu te sanga ni nai vai asto tolwai nei o ta pao ia le kapia Australia e telo na ato mo le malanga tamilo o le whengai ngā swali ma le Roosters e pato a mai a ila sumomoa o le masina 4 November le aso lava fo ile amatai malana whengai ngā ma le kapia Australia a pe tai o le malanga tamilo le Wallabies e amatai le stosu tasi o le masina ni October mo tola o pinga e lua e whai ilo ngā tono ni masina o le mea o le vave whamatu ino swali malana kone kalati ma le NRL e mo miaina I will find out if the city of the Australia Field War in the Rominga Sydney Morning Herald. Or the Alpha Galatu Talanoanga Schmidt, the Calapo Roosters, Malapula Swali. I would have been past Aludoina Lelacapia Australia or Nawakani to Wese, a while the Roosters, or Singayo Ingalele, a Yenamanatu, or Ato Tawia NRL in the Famatuleo Swali. A fire above Famatuya Swali at Joy Lua via so the toil and a fanging on NRL. E ele mama anga le Lecho Samoa. O le atu tongi ai loa le la kapia Australia le side maleones furu a petala i NRL. So wali i wa ve masi tamata alo la kapi pito tongi tele lea ina wa sainia le whengainga e tasi te si maleono miliona tala i le tausanga mo tausanga e tonu. Sa toi fina o mai le au nea te polo tamai ta ilo rosa mo mua inge lani le mai ai ole fai le mua re la tu ta alo le talo fai tauri no lua. Mano malo le series le tamer sango le po le Tiny Champions Trophy ila Silver Ferns limus rival lisim alim sofa ile no fanga ale Terra Rawa Arena i podi no in Bonnepo amo mi le Silver Ferns le man malo le talonga ile to fa ile pu le talonga non tolu petai ola wengelani ile tala anga le malo so le la tu ta le kwata tolu ma o lua ne ya man malo ile ai stay mo mole o to mano malo engelani ile champagne tolu mai Rua female no futasi a faria er kapiteni le Silver Ferns a Miliana Ekenasio Sky Sport tata aperita alolon au le apolo na lua o wala ngona ilo na fietele le telo mafuanga ma le luseo lepu o le alolon tolu e faia in vikako ila sa ia ma tamata alo liki New Zealand Jerome Huge o le ole Melbourne Storm o mano ne le pino le tamata alo le NRL Daily M o le rua female no fulfa sa tau fau ina mara kapiteni le Sydney Roosters James Tedesco ia petai o le mata ino le taalo Huge le pasalonga e lus moreno le tamasanga sa ia mawai tongi e lusul fitu Roger Tuvasa Shank ia le isi tamakiwi sa manamalo ili pine ale NRL talanal ne uli mo le leikio Samoa maua tata uma le loto maa lalo male nganga lofa maua sao fia so ifoia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le dawa e whaafonga i se toi au rātu nao tātou talama ia se ulu malau leifi le rifo i vaengo la uli reo la stofi le aso tolu o le rima siro ke topa lua afe lua wha mo se si whaapoponga i la waulia tai au. E mo tibirea lewa whaatasi mail te puta ia anti o le tautumala o nanga a le Henderson cars i le tasi i wha Cavendish Drive i marukau wa fōi se la tu wa wha manatu ia masili poti mai fōi i le rivaengo le aso malo anti le ngā lue wha talavantu. Ia malo sui ko se man langi mai ka o fionga nei tu lao le aso. Suinga malie ia wingo le tau mai le tingmule na ia i le afiafia nafi masavili ia le wawai ia le toi sulu mātango fia mai o ave o le lai le rivaengo le uli o mai ia le tātou o nanga a le Henderson cars ia ma tātou whaabitoa o le dao lo wha wau pia i le rima sino o ki topu.
Ia whasai lava seu manu mo lawa noa ia o le teminei ia o le pisi masani lava lau whautava le Henderson Cars. Ia o lo whaanga solo ia mako sign up o nei o tato a inga fu isa whapeon malanga mea le tai o me lo. Ia o le wha solo sign up ia whapeon na isi o le malo le sunu o lo whapea o na whaatino ala so application po apalai teminei. Ia o le o maso ta vale tolu ia whaalu ia whalawilo teminei. Ia o le maso piki apu le o le Mahindra Youth. Mahindra Youth le piki apu le mau le maso wha whitala. Ia whaape le maso SUV 700 fitunu 4. Le mau le mea alu whatupe lua whitala. Ia ma le maso Scorpio Kiwi Edition. E fitunu 4. Ia le mau fo le mea alu whatupe lua whitala mai le company ale Mahindra i papatoe soi. Ia o ai lava o lo whapeona fia mana o miese susuane fia maua se tāwale ia awane ne no foa i e wala au mai lau Henderson Cars. E whaonga mea maso telefoni over se lau bili fua o le tolu tasi po le fitu tasi ia po le maso Facebook page Henderson Cars. Ma lo fa tai mo ilan to fu ye le fa le tonu le sua fa le tongi ai tala fu fa in talien ta sanga le vento. Ia sa le se manu o le talie ma so ia back ready po le anga le ngo ia fa pia ia nei sa sa ia benefiti ia o le o casuals past time ia fa pia fo nei ka so sa ma so le pensiona ia o le e talie ma so Lele aya ia le vainga le na le learners le ya yo like said am top. Ia fa pena for le learner license restricted fa pena le license ta so sa mo le au mai le si sa mo. Ia e talia ma so ia license na apala i so ta avat. Lele ava fela to ye fa fonto o kilan yo to te le ni si o malanga mai fa fonto kilani montava. Ia sa'o le se umanu e peo le majority na o maso customers le temine o nei o taso a inga le whaapeo na o Maulalo Hastings, Palmerston North o Wellington le ia whaapea ia Christchurch o le tele na le malo le tinu le whaapeo na apalai mai i lalo i e tongi maso o ofina o sia palai me se tāwale. Ia o le au nanga na ale Henderson Cars o le tutongi o le ticket polo pasese e tele me lunga nei e piki lau tāwale. Ia o na yusa soa inga le nufo i Christchurch. Ia e tutongi ma so le ticket e te le me lunga nei. So e tutongi le ticket o lau tāwale e te alu e le paa. Wai e se drive la loi Wellington o na pikile o le wha te aloi Christchurch. Ia o au nanga le Henderson Cars. Nele, le pingsing, e wha kumo le pingsing. Ia sa o lei, o le taria ma so pen fiti, na ia sa tangata ia pen fiti le e lo whenga le no fofali. Ia o le taria fo ia ma so le pen fiti. Ai fo i o na ia inga. E na ia inga. A whai e te benefiti a e mana o e apalai sa tāwale e te tau o nei e sesi fo i lea e te lua so o lua se tāsa fo i lea e support se tāsa fo i lea whengaluenga support le application e support o i le benefiti le te mana o e apalai sa tāwale. Lele. Ia, le ei, mo i mantou i no fo i whafonto au kilani pe o Porirua, o Hastings, o Napier, a fai o le foi le le la anu tavani e fa tumu o tultan pension yo tavani ia sa le se o mai o vai na uma na sa pena uma ile Henderson Cars ele se tavale alu MC lu se awa e o le o nanga na le Henderson Cars it's su mai le asomo mua e approve my lolo application. Ia e wala awa tu oe o na e su mai le i lo ofisa e whai le sign up.
Ia umona faile sign up ona piki lole o lau tāwale. E te alu e piki pule ase tāwale te mana o ai. Umalo na piki lau tāwale ona e soe alu lea. Ia ole sila e tāpene ma solu tāwale once ready ai. Ia faso ase wala au le customer. Ia ona te sumaile le officer. Ia e piki lau tāwale. Ia wa mai e uma ona tāpena ma whaasumu. Ia ma pasi ma fai whapena se man. Ja. O ngā whea tonua o marukauli i le tātou tautua whape whio na so te entu le malu le entunu. Ia o le masola la e mawale i le tasi wa wha Cavendish Drive i Papa Toi Toi. Ia whapele maso Facebook page Henderson Cars. E whaongama le messenger e apalai mai ai. Ia male maso Mercer Foni o le o Bagselau tolu tasi. Tolu sasi po le fitita sasi. Pasai lava seu manu. Manu i tele ngā ruenga o whianga iai le rei fo i a haoli. Le tuinta i a anti o le tautomala o rangana Ale Henderson Cars i le tasi wafa. Cavendish Drive e Manukau. O se antu le tātu te mia luas fulu tasi mirute. O te ai nei tu la e lu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Salo, salonga.
se formali e o le puriala va ma se tasi o lantou whantunga tuai leo a toke whawina o le pese kua whai ko ina o le havi o Keriso na ua luse fulu ma le vanu viru te o te aniling Julai lua i le a wuliding o le a sotofi le a sotolu o le ni masino o topa lua a whelua wha sa i le wha moe moe e talaro antu i le tātou polokalami le a wuliding ni sifo e alo pese o le tātou tarupi tai oni tūlanga le ma anfia o le alem whai euna wha mawina i le tātou polokalami le na ai le se me te pole ni ai ama se me se kasi pe rua ke pole ai fua o le awa iai vaenga i a tātou te tala noa fu iai ma wha so iai o e mara tuala tu si ngai ngoa o e mara tuala tātou tu si ngai ngoa i nei nusi la le na wha tau ruina i le tausanga na se ima vai atu nei io Buang loa. Ya, leda. Ala masino manti le tausanga na se vai atu nei lua whelu tolu. Sa fa pele ona tu ina tuai. Ya ni fa fe silifot. Ya po le tātou tu si ngai ngoa po le fa momonga. I tangata nu o New Zealand. O le nei whai ngai fa pele ona fa taunuina. I le tai lima tausanga mawhaia. O le ala ua maua mai i la so nisi fo i o vaenga o fa momonga. Ya wala wa le si le fia fo i le tātou o taro. Le tūlanga e pi o le iai. Ya tangata lo o tā ua New Zealand. Ya o le lātou ainga po o lo lātou wha sina manga. Whai mai, ua si itia le whainumera o tangata o lo o tau te tala i le ngangana te reo po o le ngangana maoli i le se fulu ma le 5%. Si lia ma le lua se la wafe tangata New Zealand o lo o ua wha maoni e mai o lo o lātou tau te tala ma wha ngaina le ngangana te reo i aso whaipea. A mai a le ngana Peritani e New Zealand. O le isi ngangana lona lua e soso o antuai. O le ngangana lea te reo po le wha maoli. Whai mai e o antu i le lua se la wafe se fulu, lua se la fulu tolu wafe, vanu se la fas fulu maliva. Ia tangata e wha ngaina le te reo Māori i le tausanga e lua afe lua tolu. O se si tanga tele. Mai le wha maumunga i le tausanga e lua afe se fulu malavan. Le iei leo wha inga e se lau valu se fulu male lima afe. Iwa se lau, lima se fulu male lima. Ia, o le si tanga e se fulu 5% i to tonu ole se a tolu tausanga. O pitonu o lo wha peono to te le i lanto o le wha ngaina ma tau tala i le ngana te reo o le pitonu o Gisborne an to hai foi ma Northland. E pe ona ta ua maile le tātou wha mamunga. O Gisborne se fulu ono tesi malaiva pasene i lanto o tau tala i le ngangana te reo. Se fulu tesi maletasi pasene ia o ina i Northland. O le fo i ta ua mai i o pito nu fo i nei. E pito i silio na tau tele iai. Ia tangata mao li alo wha pele o nao mawai. E le 5 tesi male 20%. Ia anto ai male 12 tesi male 5%. O le isi wha maunga lea au te fia mawai sau whidanga lolo nei vaenga o leo. O le wha maunga lea ua wha pia mai iai. O New Zealand. O lea ua toa tele atu tangata e le o toi tali tonu i se lotu. Po o se tāpua inga, po o se tali tonunga, wha kerisiano. E pe ona tā ua mailili po tilene, whai mai, o sili antu ma le afa o tangata kiwi po o tangata New Zealand. O le ua lantou whailo mai o lantou langona, o lantou e le o toi tali tonua i se tali tonunga. Ia pe toi fia o fo i se lotu. O le foi no mera e pe ona ta ua mai male pasene. Faas fulu tasi tesi maleiva pasene i totonu o le se fulu tausanga taluai. Faas se fulu male valu tesi male lua pasene. I le tausanga e lua afe se fulu male valu. Ia, male tausanga na se ima vai antune. O leo fa inga leo tangata New Zealand. Leo fa inga o tangata New Zealand. Lea ua lantou talia le fisilima whapea mai. E de toi tali tonu alanto i se lotu po o se tāpua inga. 5 male tesi male ono pasene. Ia, o whala potonga o lo i eitol tonunga wha kerisiano i tono New Zealand, e au fiai le au kerisiano o le tali tonunga Hindu, male tali tonunga i Salama. O la ufisilila mo o ele ni vaenga o le awa. O le usili atu, i le afa,
o tangata New Zealand le wafa pe mai. Ia o mātou ele o toi tali tōnua i ni mea nau ni lotu. O te rei lola i po alanto me fai. Ia so ia tātou te oi tātou lotu. Ola usili la mo o ele ni iau. O ia iso popolenga. Ile tupu a eo o na ialo ma tātou whana. Wha manta o iso popolenga ile ni vaengo la woli fua i wha maumongai. Awa o tilo antua ile trend. Ia po le savalinga le na sa wai mai le se fulu tau sanga taluai. Fas furuma tasi tesi malive pasene. Ile se fulu tau sanga taluai. Tangata New Zealand le tonu se tua. Ile lua afes furvalu, si tia ilunga le fas furvalu tesi male lua pasene. Ia male tau sanga teni, 5 tasi tesi male ono pasene. O ia iso polenga, ile anga ia tu iluma. O hantanto wala mawhana. Ile melea tau. O le anga i pele lo tuma le teletonunga i le atua. O le ia i le atua le e sosoni mea e tatu. La sau whiranga. O e popole, i e po nei mautua mausa li lo tauwhi e le ai e se mea le atupu. I le teletonunga whaakirisiano. O nei o tātu ainga, ia whapefo ia tātu whana. Tolu fitu. Tasi li mai utolo na utalantu moe. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la ko witi sfulu riva, mo i la tau e sfulu on tausanga malunga atu. Whapea matuipui pui o le fulu. Ala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o kitopa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso la varanga. Whabole e na o videos at a maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai lea solua anga ilea sosa. Mai leono ile tai au anga leono ile afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale oloe maua uma i tau mafutanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talvantu le alo le sa o ia fua mantu le fa tasi mo le ni vaengo le woli. Il bitunu le o horo fenua e o amu ia o na wa ia wa ida ile afu. Ile vaenga le o lo fa tupula ia le o fa ingo tangata i tonu ni sila. Tolu fitu tasi lima i tolu no merna talantu mo so fira ngal fa lia. Ma tau yeso popo le ngai le si ti lunga le pasene o tangata New Zealand. Le wa fa ilo mai le tusinga ngole sa fa il tu sanga nei. E fa pe mai ila to boy. Mama tu ele o to no se tu mai ma tu te le to le ko ka ko ngo se si se ta po inga te mini. Wi so po le nga mo o e malu a inga ya e mai se e tu pulanga la no va. Tolu fitu. Ta si lima i to talo. Alo fa la ufukalinga. Ia. Le au. O mai o ele ni yo. Yo ngi la va. Me ka si o la va si me. I do ile. Le mak. Ia, le. Ya. O e popole le au pere. O le kulanga pe un fa dia. E singo popolenga le kiki pe au. Ma fo kui. Ya lo mo ka kam fa nga.
Mali. O lo kupu e ngai vai kau. A o lo lava ka ko ma ku. Ka ko ke le popole se me kasi. Ia. A ka ko ku fa kasi. A o ka ko fa nga ku so mal ka ko fa ke sia. Mali lo. Ia so I fu maola. I ka ko ngol fa ke sia pe ngo ko so fu ka ko wala me. O nga foi fa mo fa penga. Ia. Se o me umanga ki apolo le ka ko va. Io va dia ni man ngi vai ka. Ia. O ku manga ngar ki apolo mangi mo fa ringa mo ka ko va ia ngi vai ka. Ai a e ku mawa o ia malo ko ngwa. Ni se me pole. Ni se me fa pole ngai o malo ko vai. A wale me o ka o la inga. Ia malosi la upu malau ki mai de fanga e kuso ka yala mala ole o pe on fa sinwala mai lo ka ko e ka ko ia ngale poda de se me po afa fi ka uri fi kam fa ka o mai e ai ala ko ka me le spiko fa ka ia la ko lo so I fu le ko nga ke pui ma le lo ko so fu ma ka ko la kala le jama ma lo fa teng mo le fina ngalo fa alia ma lo fo ile to le lonto ia me le fa tu o nei vai tap ua matua I whainga tala te le mea ua wha la lave mai o tātou o langa e misi le vau langa o tūpu langa lalo vau o le tātou o tru vau teile au mo le whina ngalo wha lia tālo fo le toto alo se fua ea langi e mama o e popole pere o tau ma lo soi fu jo o e popole jo pere ioe va lua ingalo si koko le ga uma ea ole mele pole ia wa ole mele wa ia kupe mo kupe mo Yesu ma diela ole me ko nga le wo ka ba ye pe wa kele alu o ma ko ka ia mo se le ni wa ni kai mi wa ko cost of living mele wa ye ma diela ale ele kupe ia wa ole e fose ole me o que fa ku ale pe nga mo ko inga mo kwang me nga ka ko fa ia ole mele kupu yang isila ko akele ka foi mo me ku fa fo ma sik senginge ia ka ia wa suru mai nge ia pe ko so lo mo ka manga nga fa mele ole le ko ka ko museli ma diela e pe ia lo nga la ku sala mo le ma fu nga mai ia mai foi mai la ko me nga ma fa ki la ko ku le mo me foi fa ko nge yo al mele kupu e pe mele kupu mai sala elu wole lo se ku mali wa nga fa si yok ka o fa si le kupu ma me fa nga e funi yo ska mai nga ku le fa kai mo mai ngo fa tak yo o le sili dai pion tu dantu limas frutasi tesima leono paseni o le tau fa i o tanga te New Zealand lea ua fa pe mai le tu singa ngoi lo nei unga le fa i lo mai ni o la tu ele o tu se tu ele o se lotu ye le o us fam singo la su e po ala to mafuanga a lu te siliatu o e popole ye pole nai ma kwa sikia o le mele tanga ye tu ye ta so la ngona I tanto fa na ye tu wa a wa o le mele wa va ye le temileni ya masalo le nga tu pulanga le ye le au o fe al fani ya ila to wole na to ma losi le o le fa to tua fa solo mai lo ile nga tupulanga iluma mai ia e tu lua le alu le lotu mani si le to yo ai le lotu fa solo mai lo ile lo na to ia nai chile fia mo tanto ilo le se senga we ile dei vaita o le silila o e popole ile o la fa tu tu ni tanto walo ma fana talo fo toto talo fa o I kano fa ia le talo fa Moi ia toi tau fai mai ia a pisi le leina o lana ui e to unu tu lano a tanto wala ufa manu unu toi talo fa Talo fa nga Dr. Mangele o mai o ele li fo mai o fa fita uli le nei uli sa ngoi ngo e fion kala me le ala mo via wa lu wa fa nga yo ke alo fo la wa isi sofa lu sofa nga mo muala ke mala malama le leilu wa ka la pule ne ya wa fa nga tai a va ile mo bilia ko me le me
o le fisili la o ke fisili ai o inga faia de la langi. Mali, o le fesili le pe ona tu inatu. O iai so popo lenga i le anga i le lumana i le ona whaatotua o alo ma whanau. A tātou lawa ia Samoa. O iai so popo lenga po nei mausalilo o la whaatotua e le kai inga suia o langa o tātou whanau. E le o popo lenga. Ia. Wa umaloma kua mala ko e ma kua e kua inga pangau. Ia la whawheranga whai mai o gari kong nga whai a le kua le langi ma mea ia kumuai. Mali. Eo e nga whai a kaku vai fwoi la le kalaanga o le mea nga whauchi e le kama o le langi a kama ewa mal pa upunga vena i o wola mawhanga we kumuai la langi. Ia la le kari kongu la kanga kai i saunginga o saunginga ia o la whakungu mai e. Kako ki kapua ia koe i whao. O le mela nga e sa kaho whukangaka. Mari. Io, pe mai ai se le ke kongu ia langa i le ke kongu langa le upa mahai le laro rangi ngai. Kako ke le ngofo ngai. La wo e le kako ngofanga po mo sa nguire i a hule pe mai o ke alu ai o koe sau. Mari. E lai albe sa nguire me kako ke ngofo ai. Kako ke oaku iai pea o le kai mera pa masingonga kako makai le langi. O mera nga o ke konga, o ke konga au via o le kuanga whaia le langi, o kako ka mapu ia. Mari. E leila ke mera kako alo ese ai kuoi. Ia mau mea kere kukupu mai ma mea. Nanga e ka kau ngai mea ngai pea ala kala kuspa. Ia nga e kau mai e kau nga e sila whia. E o mai aso. E se ka wa ia ia kungu. Mari. E le mawhai a o ko sira whia ro ka ngu mea ia. Ngoko role a bo o mai kai mea whio mai le li whao. Malo. Whaptai mo le whirangana whaalia, Dr. Mangile, ia manuia ia. Lau singa e peo na whenga iai, talo ful toto. Talo mate manu. Ia, so i fua manuia ta ful zua. Manuia o Matamua. Ia, lau. Talainga, Matamua. Ia, ia kia ulawa ia o se makua e kakaunga o popole, o le kua ke popole ia ipe a whai ele o whai ele o kiu ke wha mātua. Mali e lau. Ta whai ele whai ele o kiu ke wha mātua o la o whanga o na ia karikongu maola ele mea sa a maka mai ele so i fuanga o manguia. A whai ele o whai a lo kiu ke onga o pole lea. A whai o le whai ele o kiu ke ia. Pili se mea lau koe pole ia uia. O monga o ka wakui. I lau whanga o molo ai ngana me kaung sāwari ia vai kua ka ke rumoreri mosionga aso murmuri i lau lea whaso ako te manu Tail fale fia mana fale se la whai mo le whina ngano whalia tālofa Malo se kua Ia, langi e mama o wel sofa O malon Malon, ia, si sang no ia o nai te popole po ngai ke o kei malon O leo ke popole o ngai o mafuanga o lau ponch mombua Ia O ngone ku e le whaingangu. Mahari elo. E le whaingangu, o le wingo lau kala le whaingangu. E le whamamalu le o le roku. Kai per mea, kai pe o skaile ka mekewe ke ni. Ia, pa umi. Pa umi ava. Ia, wa le o le roku pe o Samoa. E kua kasar ka ngaka e ngofo le whale e kaole e afo. Pa pulo suava. Ia. Pa pulo ma fwere umu. Au le sikoa kele. A inga ako. E o le roku. Mahari. E foi la fasalanga a inga e le o de loko. E kongore pe a le o de loko. O me yo se foi pole. Ko yo e le ka u aku ka le sabo. Ja. Ja, ke me fa pa male me lo la pa lo le o ka ka le loko. Ja, o sa posia e o di. Malo va tengo le filgan fadia. O le visili, whingo fia o lausi. O luta visili antu ia te oia ele au mai alo whiranga. O e po pole pele ai. I le ona tupu a e o antantou whanau mau ngā tupulanga sa mole tono New Zealand. I le whamaumunga leo sauni, a fua i le sfurutau sanga taluai. Ele i taitaina o i fo i lunga i le a fo i le ngole mea. I lunga i le 5% fantasi te si malaiva pasene le sa ye sfulu tau sanga na tawai lua ave sfulu van fa valu te si male lua pasene tanga tawale tu te tonu le tua
Le tausanga na sei mawai atu nei. Lima sifuru ma le tesi ma le ono paseni. Ua o vatu. Pe ua pasi ma le afa. O le tau au fai o tangata New Zealand. Ua le to i tali tonu i se tu. O le vesini na. E pe ono tu ina atu. O ngai ke au kei. Ia pe o tau i so pole ngai wha mau maunga ne pe ono tu ina mai. Talofa. Ia le talofa. Talofa lo. Malore soifua, ia, tam fua le suafa. Jacopo le te hau. Malore soifua, Jacopo. Ia, malore soifua mo le tam. Tonga. La tia talsa o tu salfsili. Va mor. Na ole wingal fsili. La cosa o fsili fa mo. O le fesili I fa maumonga, fua le fa maumonga leu au mai, fa mai. Lima tasi ma le ona paseni tangata New Zealand. Ua leto talitonu I se atua, ua leto I o ni lotu. O e popole la I tantou whanau, ma tūpulanga la vawa, I le anga I atu le mana I wai mauti, no ala vole whainu mera lea. E toi si itia fo ilisi tu si ngai ngoi, ilisi lima tau sanga. Mana I usiri ia te awai da na awai ia balo langona ia. Ia. O tene o poli. Mari. O le winga whamatalanga o apai o tangata te tonu le tu. Ia. Pera mela tato pole fo. Mari elo. Danga o whai longa ia leu tato wai wala tale fio po ele li. O tale fo le tuspa ia wa piapile ala ile grangi. Mari elo. O tele nisho ai. E fu ele o sau longa fa pe wa lima sumo tupu pasene le wa. Ya kala e tu sa wa te abale afao. O New Zealand. Ka tale o le tato lo tu. Ia. Pero winga al famtalanga ia le se meta tu polita tonu te tonu le tua. Awai. Ala awai u tangata ilo na ia. Walter tangata le te falo lo te wa o le lotu te le to te tonu wa. O to sui la to wa. Ia. Ya ala to sa wa ia le se meta polita to te tonu fa tu tu le tu. Hello? Ia, fa wa uli sando. Ia pero winga te famtalanga. Ia. Ele kemera tato pole parme ia ole oi prefetaria tangata ia peto e sama o se mane na le wa famela ma tu ele songa ia le tala tu pa fa peto tele wala e to tele e to liwe se le mai fa tanga ma liela pero ese male Para tale ia Yesu Kristo. Lele, mal. Ya pelo mina la famtalanga. Malo, va tai mo le antu le tanto fa so le dia woli le montunga afa va tai mole. So de mail tanto dalova. Dalova. Ia, al want to lisi le na dalova. Ke fu manguyo. Ia, oh, zauni. Ja. Ola ufa longo lo si fonga ele o yeso popole a. Hey. Ola wa. O ke le au mga kure va pe le pole a. Ia. Ah, ola so langona. Ola so langona. O au ku sa umaso. Ia. Ia so ka mole mo ia so de desia. Ka ikala vai o kamai ka kaunga nga lava ke me kala ngoi marfano. Ia. E le sia li o makwai. Wa ri me nga mo kwa effectuel ma foi mo ro kresa mo mo. Ia. Ro nga du brown lai. Ia. Mi u ko ku re ya le ro. Nga u pa su ye ngal ma ko foi I me nga sa ro ngo vinga la ka ikaka. Ia. E kalma lava le se king lava e kala ngoi ya lo mfanga. Nge fa ingola ko mama la mo shu o ke ko pole au ja au ke pole ida fanga ia wa ku pulanga le o le fa ya ze ke nge ka wa a ke mo ka ko malo sumar ka dinga I ma va ka ko ya ku ma wo me ka fa ta se ma malo fa tai io ia o lo fina ngalo le da o lo ta o file da ave we lo we pole no ngom to no fa I se fu nga ni te u tu o le tanto to we lu ngale na talova Talofa fonga ja, so je voor me weer te voor de zwaf. Ora. Ja, zie je maar je loof je dan aan. Se mangu. Ja. Se kan se ale me ka ki pa yam fa longo le upole ko. Ja. Pa mal kala ku spia. Ai ka ma ku sa monga la ma ko. Ile ko ki ai sai. Se não pode. Vi wala ka male mai ke mingi pa mai ile. Ko ka kong se si de ko. Pa wanga le upu ka o ka fanga. Ja.
Langwa ese masau technology le usau kemi. Mali. Kele o mo kal kongunga le fa ba le boye. Kele o le kal kong le boye. Yo le olanga. Kangwa o ing pa yo de ko. O iru faola. Yesu. E ko inga kakanga fa ava ko inga. Mai sa mai anga olenga. Olai tu mawaya. E ko mau e fa vau lango menga kuspaia. Kala kuspaia e fa vau. O me o me kongo vaso balo anga me o me kongo kuspaia. Ka ko vai le kau ala ko pungi Israel. Ia. E la ka un wa por kuspaia. E ke me fasi ke le balo arapia Israel malala. Ei. Lele, ja, mawale en to lo taf, fa te tele mo le vidanga no fa di, to tasil dan to over do. Tal over. Alo se kwa, se man. Ja, langi man tavi, o le to, ma to wan to le suavo. Johnny, le so pele ia sa noia. O te le o le ai. Mari, na ma fo anga Johnny. O no fo io le se veile na fai ele au wa nga ia a New Zealand. Ia. O te lo tangata li to mo New Zealand, o tangata li lo. O isi te tonu. Mari la. E isi avanga mai Musalim, e isi avanga mai le Hindu. Ai fe isi ata tonu. Ia. Au tātou e lau Kirisiano, o le tātou te ilo le ala ia on tātou o ia tātou whanau mole lo manai. Mari. Me lana tu lo popolea uia, o me mo ia le saule fili. Ai a tātou a ia tātou whanau, ma tātou usha ia so umale upole tuama, tonu li tu spaia. O tātou lo ala wai ele mawhaina utu la whanau le Daniel from Smoa, e tua tai mo ita. Mari la, mari. Se sosonia glea, se manu. Malo. Fa tai, ia. E mole tulanga fa tai tele to mi na mo la no e fa li e to vidanga. E le se tali se le foi se tali e fa le ton. E oi. Na avantu le fsili. E fa tupu manatu. Langa antantu talo no e mene yo fa mo ma foi numero. E le aia ma se silingia me na ile tulanga fo ilele o lawa e va aia tu ye oi o le au fa ile o le melen tu pulfia tau sanga taruai ia o le lan sa le ile si lima tau sanga luma na mai ia sa wai lo le tau sanga tete so lima tasi te si maleono pasene tanga ta nu o ni sila wale to yo ni lotu ma wale to ten tonu ile tu o le sili ai se o le sili telena ai se ia fai wa na wa FM o ko le va fai le ama le ama o la wa na ia filifilinga o sili pe o tu natu o e popole ia pe wa mausali lo ola fa tu nga wa o keile ka pe nga inga o na ia tanto walo ma na ia tanto fana e ja italian tangata ia ilo na ia taimi pe atu ilu mo le fa msidonga ai o le toi fangu na mo tanto ile ni vai ngola so pe ano fa yatu Pio le mol mantal sa wole le sa wole teknologi fa ni ona po e yai ona I tu le wale bena na le na fausia a ona tu antula ya nga pi ka vivili mai e ka mafu I le ale ya ona te le ale te mi mai ma o nga tu pulanga ile ni vai tang fa te tele mo fi ngal fa lia ile ni ya wo li samo All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa. Samoa, tasilima iba tono amor. Radio Samoa, tasilima iba po amor. Sauta o mau, ile mata, olo tama, olo tama. Sauta o mau. For I feel it's all lele. Salta ai nei. All in the for I feel it's all lele. Salta ai nei. Hallelujah. All in the for I feel it's all lele. Salta ai nei. Salta, salta, salta ai nei.
toma fai 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 tangata fai 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 tangata fai 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 tangata o te fai o toma fai 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 tangata pe a fai to te mole mole te a pe a fai to te mole mole te a pe a fai to te mole mole te a o te fai o toma fai 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 tangata pe a fai to te mole mole te a fai taule tu spai a mata tala e so much tala e so much tala e so much fai taule tu spai a mata tala e so much ona tu tu aile ona tu aile ona tu aile fai taule tu spai a mata tala e so much ona tu aile alangale si fofonga ole ole mamo e fa pole pongi sa po fea oia alla au mi mamo e uale lo wa mama o mai le ole o mamo au mai totonu au mai totonu au mai totonu male anga sala au mai totonu au mai totonu ya Yesu Malolo soifua whaatal whātu se whaapoponga o talafo o le Radio Samoa. O li patiale no whasauni o David Seymour i se whinaunga po le debate e whaia ma Helmut Mottlich e whaatatau le Treaty Principles Bill. I le lua masina talo na luina le teitai o le Ngāti Toa le teitai o le Vang Whawhaile Act. O le masina fōua o atu iai wa sauni le draft po le kopi whaateitai o le pili a Seymour mo le whaalau noina whaalau i tele, ma sa whaelo fo i le National ma le New Zealand First, o le au lātou lango le whaitonga mua o le apili. O le whinaunga la leo le a whaasara lau tu sao, e le Martin Bradbury's podcast, The Working Group, ma whaatau tai e Bradbury ma Damien Grant. Whai mai Mottlich o whantalanga o lo whaasara lau, whaalau i tele Seymour ma na lango, e pito tasi ma le tala whiangai, le ala leo lo na tari atu i le whinaunga. Ona whamtaranga Seymour sa whai le Herald, wa ia tā wai o ia, e fia e whinau ma so se tasi, i le mata upulea, i so se taimi ma so se mea foi. O tā ua le asurua le somalu o ke topa, e whaatau nu wai le whinaunga. O le whaitua Nelson, ne ulua ino whanga i New Zealand le aoi na mai a lātou plastics, mai whafuane o lātou whale, a matatu i le so i se whaataitainga, o le fuanga e o atu i le hawhi a inga o lo awaiai. O le Enviro New Zealand, o le au lātou wao ina mai tangalan moli ia mai ainga o wao fia i le whaataitainga, mai mga ala pe amare se lau whase fulu i lea whaai tū. O na ave nātu le company le Future Post i Plenum, e toi whao ngā ai pe recycle. Mai mai ripu le nua Nelson, i le One News, e sidi atu le whainga lea nei lo le tau momoli e tangata o plastics i bins o whale o loa. Lo whainga yo ia le whaataitainga, e le Packaging Forum, le lātou te whaatautaia, le Plastic Recycling Scheme i le atunu atoa, ia ma o lātou ta ua o plastics nei, o le ato e whao ngā e ngau si ai pou o pā mō tō ngā bine, ma whaatoanga, whapea fo i mato ngā la au. O isi a inga i Nelson e le o au fia i le whaataitainga, o whautu eina e whao ngā pea kālone po bins, i whale o loa e peo le Woolworths, New World, ma le The Warehouse. O lo poloka le tele le State Highway fitu Lewis Park, o no se whala blabata ta'apale, e lua ta'apale nao fiai wa manunu ai tangata e tō tolu, e tō tasi o lo tinga ina. O tāo sanga ina lau whai ta'apale alu fia lea whae tū, ma ia sira fia o le apoloka le tele. O le whala blabata tupu po le afo le fitu tau na leila, pa amania mai leo leo e tō lua e wheo lolo manuanga, ma le tō tasi e tinga ina. O whaelo mai le NZTA, New Zealand Transport Agency, wa tāpunia le awala i le Bow Springs Junction, ma le tu i saute o Magdalene Valley Road, o no lea whaelo malave. Wa whautu ina tangata ia whae tete i lunga o ala te tele, o no lo mā tele ina mā se mai ti munga.
Mo whaia ina le Silver Ferns le lata alonga mata ina ma le Rosa e ne langi le wola to mo waina le Tiny Jamieson Trophy i aiol ta alonga e ne langi 5 Silver Ferns e 5. O le ta alonga le whaia i pori rua, tolu ta alonga le series lea, le malo e ne langi le ulua i ta alonga i le aia tasi, ma o lea la o toe man malo o soo, ia ma o lato mo waina i lo le trophy mo le ulua i teimi ta lule lua afelu su tasi. Ta wale li pote le aulea e ne langi e maita wina o le kuata toru lava o lato ta alonga ma le Ferns e toe sidi ai o lato ai, ma o le tūlanga fo ilea na iei lea ta alonga. Pa iloa le kapiteni o le Ferns Amelia Ann Ekenasio i le Sky Sport o le teimi a tol ta alonga sa faisi whainga tā mō lato i le pasi o na o le lei tele le pui puinga e ne langi. Na ia ta uas ta amirisanga ta ua lea mō lātou. Ma le ta alonga whai ula o le series o le awhai e Invercargill i le asusa, ma le whaafaa i lea o le teimi ua ta aloai au i e lua i lea malae. Tala muli le laka piwa whai roi li poti le so pe amal to asfulu ono sui o le All Blacks o le awa ai ta alonga lātou kalapu le whai unga le vaiaso i ta amirisanga whai tu malo le NPC. O le afa o Cam Roigard o le All Blacks o le ata alo mola na uni i le round mun muli o ta amisanga i le mai au manuanga sa whenga iai mai ta alo o le Super Rugby. O le ata alo whatasei ma Dalton Papadi i le Countess Manukau le whetawi mamana watu i le asto nai. O le awa Tasman o le ata alo nei Ethan Blackadder, Noah Hoffman ma David Havili mo le talita Ran Furley i le ta alonga Mataranaki Nelson. O Stephen Perfetta o lo ta ue ono toi fo iane foi mai manuanga e ta alo mo Taranaki. O la songa fua mua la whaala wiloa i loa le awa le All Blacks o whiriwhiria mo le malanga ta amilo muli o le neito sanga. Ia o tala nā le Radio Samoa wa fo ilau wha mai le nei stofi tātou whelo i fo ia tai au. Tala le tau mo le so male aso tai au. Winga le tau mo le so e ma tele ina le le winga le tau se ivanga na ai nai timu to ulu. E angi mai sa vidi mai le tu sifo le atunu fa solo ina angi malie mai le tu ma tu isae i le afiafi. Vevela fa mawina mo le so e sfufitu tikeri ma lona malulu e valu tikeri. O le angoto ifo le la i le afiafi ana nei i le lusu valu minute e te ai le tu lai fitu. Mo le aso tai au e au oa i le tele o taimi ma e angi malie mai sa vidi mai le tu ma tu isae o le atunu. O le vevela fa mawina mo le asoa tai au e sefuluvalu tikeri ma le malulu e sefululua tikeri. O le aosoa e le la i le toe iwa minute le tu lai fitu ma le angoto ifo i le 21 minute te ai le fitu i le afiafi. O la utala le nao le tau mo le so mo le asoa tai au. Radio Samoa.
lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia iwe ise sua pa O le papine leo wa te sola sola ta Wama ai ua o tino mai So whakamali now le bound via band you letting for Ivang o leso ma le pese le sua fai. Talo fan tu le so ya pa o Filippo Pinanti Williams male ai ngolo ma to mai da I Adelaide Ausa Jan le to mai ti. Wa ya to me sa fo le yaso yo na vin to via. Sa mai mo tan to polo kalame ile a wo le. Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapito le whanau le lotu ta maiti o le neito sanga. Whaiha mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wada whailonga. O te tala tau banga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso lavarina. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le tau langa whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O le vitua o lele ma le vitua iala o ngā amata e mawalunga lana au au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Hey! O le wa sfulu tonu bidu tu te nei le tu la e tonu tanto o se sian tu le tu mala o danga ale city kasi dai Henderson e au kilani sifo fatasi mai e le telenga ya o lungia pira pela danto I le rifo ya woli ya wa fu se fa madanto mo I tanto fa talwanto le tu au kilani sifo le telenga o lungia ma lo nga lo ma lo fa lo fa ya ba junga fo fa mai le tanto atu no ya ba se fo I lo tu ko pa tavela se umano ia whaingata fo I pa ia sama whaingata ia e malu ia sa mo le nei vaenga o le ta mafutanga ia e se ia o whawhelo ia tu I le pa ia mawalunga o le tatu atunu o lo whapena lavo na whawhongwhongo tā po I mai te whao le atunu o whea lava le meo e mau mai ai pari whainga luenga to no lo maota mo lo ulawa ia po whea lava le meo lo e mau mai ai le whaasana launga le sitika ia wana o se o na whata wa lava e te vaema I lima iai ia I tulanga o le whafta wa ingo tavale I tonu lavo au kilani a misfoine I tātou nutua o I olo mau mele tātou whaasana launga a lofa mo folo whatu ia ele o se au na si se tā tātou tunu ana o se au na lava e tauna alanga antupea I leva yaso mo leva yaso ia e whaeilo atu tulanga o lo iai ia le tele o tavale ia mo se tau fetu tunai ia mai se foi nei familianga o lo fa penana mo fa tasi atu ia walama le familia ino lo fidengalo pe maliu mai tala au mai ele fa ngalo atu ia le au fainga venga le tua I so se fata foi taulanga ia lo fa penala fa no manu ia walama le tatu nga venga mai se lava le tatu motu mai male pa ia inu ma le tatu atu nu sa tatu ola ma wai ia tatu ma ni sira nei ono le vala ulia ia matofi o te tofi tātou I le tua tātou te nofu ai.
alo fatu se manu le vai ngol ta por klame Ma lo le au solo ia ma lo foi le on sai foi eu ina susu ia me wing all the time. Ya me te wina lava o le dai ya foi ma lu lava lo si fonga. Ya tono le ma fuanga le woto tele ile manu le tono ono afia. Ya la tua ia mala o danga foi le city kazi dai au kilani si fo a ulungi. If you're going, can you talk me to the news? Io e whaawetai, se o manu, o le nganga whaawetai, ai e mua muantu, ono le tūlango le telo, le whaatau na sawa le wali nei mai aso. Mai ai alta le tununga, ia oita ua manatu mai ai fo, i whaatala ula tulunga le ea. O le atu le nganga whaawetai, le taslima i watolu a mo, a wana le ai fo lo si ufonga, ma le tautua, ia e le maua na i o tātou a inga, mai se lava a inga o mana o bia ta vale. Ia le tātale talanoanga, ia stofi, ma le stofi. A o le nganga ia o lo fia fai me sili lava sa moa o ke lope a male fa lima tatou tio o lo ta oto le taimile nei ai tolu o tatou ta vale wa umana avitua ia ono le tele i la tau sa vale au mai e mana mia lava so soali tulanga wa iei nei fa le tono credit e ian fa aino atu o le tasi leva enga o le lava e mua mua ai le tau tua le sirika ono le so soali malosi mo i la tau e o tikline e isi fal ta vale au le lava o mai nei ia ona o le tulaga lava o le lelei o le mafutaga le matou foi pule ma le company ma le finance ia ai o sonouso ia o lea lava e tele ana tagi asi tamālo ma amai apruvo itua ia e taufuafua ai ni tau o tatou taavale mai se ana i o tatou tagata ia e peia o tatou Samoa le tele na ia i le ma'i lea ua fa'aletonu le togi o ai talafu ia ona o le tele o le mafai e lē fa'apea fo'i e tau le pua ma lafo ae ona o le tatou atunuu e tau luma tautua ia le ngate maliu o nofo o fa'alelave ia o le ala fo'i lea atonu e misi ai peimeni le togi o latou finance ia o lae lava te togi a tau fo'i se atunuu pilosino le togi ai talafu lelei o Samoa i la'u lea mai tau le tele o tausaga ia e mamoli atu le agaga fa'afetai o latou te musu tou te vala'u mai auā o le taimi e vala'u mai ai e fai ai le fa'amuamua aulugia ma le ʻaufainaluega ia ina ia mafai ona maua sousā auā lava le taumālūlū ma le fia'iga o le tau aftai leu tatou tau ma le sama tono le ta lotoa o le tele o inu mananai ai ai au le matua tele mananai o Toyota o Mazda Nissan ia o leiloga se tu'aiga ai a upu a fo'i e masaniel tuspa ia e talitonu ato mai na usavalivali mai va'ava'i ai matamata lelei ta'avale laiti ta'avale lapopo o tatou venu a tele a ven fo'i aoga mo nai o tatou aiga to'aki tele manai fanau ia o lo'o tele mananoa'i o tatou venu lapo'a e fetau lelei mo latou a to le fuspa'u ua lava ua sui fo'i ia fa'asalaga ni'isila mo tamaiti e maua i le ini fuspa'u ia ua faisiga tauta'a o le lava e tele tatou venu o lo'o ia tatou fourwheeli Toyota Yaris lo ia tatou Nissan Navara ia fa'atasi e ma tatou Toyota Highlander o lo'o maua uma nei ta'avale uma o lo ia tatou RAV4 lo'o fa'atau le taimi lenei ia o le tausaga lua fesuluiva lua sefulu lufutasi lufululua tausaga ia o le mau ai tatou RAV4 ia e taufao mai lava le vao le tolu sefulu agali lua sefulu o la lava e pa'u le tau o ta'avale ai e lau fautuaga malosi e vatu le tatou fa'asalalauga ae sau tono le sirika e vai sau ta'avale update tausaga o ta'avale te pikia lona uiga e tauna piki ta'avale le vao le sefuluiva suluvalu lua sefulu ona o ta'avale na e le'i matua na wā ae a piki lona ta'avale ua sefulu tausaga o lua sefulu ia ua fai asi na lou na uiga e te lē tatou interest te togi ma tatou peimeni ia ai ia paleni le ma tausaga o le ta'avale te fiafia iai ia e watu fo'i lae fou ala ta'avale i tulaga uma la fa'apena lou kilomita ta'avale uma lava uma na pasi le'i ai alu atu fa'atasi ma le tatou tolu tausaga o le warranty ma le tolu fo'i tausaga o le insua ia e va'ava'ai ai le ta'avale pe a'o ni fa'aletonu luga o le auala ona o ta'avale uma lava e la'u mai fafo ia o ta'avale ua uma fo'i na fa'aoga isi atunu'u ia e pei lava ona fa'amanino atu le vaega lea ia o lo'o iai nai aiga o lo'o talasaga mai lava i cashback ia o le e lē fo'i fua o lo'o tu'u ai luga le tolu afe fa'afe ia ae tali mai a le fainese mo uma e momoli atu ai lo'u a'ao le fa'afe lima afe ia ae fo'i a le tau o le ta'avale ia le company ia tase ma le lima selau le tatou referral lafo atu i lo'u a'ao po se e maia le tafa'atautono o le tatou lotoā talia laisene Samoa o lo mfaina ave tolo lo sene a faina sau ya Januari Februari o la mfaina pala yela ta vale o mia le sene sa molena io na ave le tolo ta vale si a tolo sto sanga ia to asu le sene sila ia talia fo ile lena me uma la fa pena ai mana mia ta staff na mia o le tolo masina
o le pen statement tonu ta pe silipi maltala sene luma matua kiria le kopi la fo mai ta se ale tu la mawali tali fo ya tu le nga fa te yo lungia ia tu foi mala o to pito la auto foi mai i ol vai ta ua ia mo le fa la ulo fa sa hai le ta to falta vale ta to tua tusi o le tasi lua Lincoln Road 10% ia mo ta to met no lo fa sanga mai tai o le tele lava o klai uma loa fa ka ta role bentono ia fa ia le tau sapanga ia fa ta ia te mi senia tato pepa ia ile nga fa alo o mai ale tato report le vai ngole aso o mo dia tu le nga fa fa se manu ia mawale lo fina ngalo wale tu no te fa wo tike ia lo fa ge foi le to sa mo ato lo fa fo ta po mai alo fa tu sa mo fa ngalo foi un dia se le o sala fa po la fa fonga ia manatu e matele lava o tauona i la o tutapo inga malu malia sa moa i lau whaafonga mai after hour o rua tasi o malu fitu lo fitu lua mo mai ai urunia whaaftai o lo mati o noa manu te leina whaasausango te whaaftai lo manu so i fuia o le talenga ia ulungia pira pelenanto o le tutumala undangana le city kasi au ki lani sisifo e peo le whaafonga giai i le lan tutua ia ma le lan tau au undanga foi i le nivai o le aso lua se fulu ma le tasi minuta o te enili tu lain tolu tamaiti o mi o tu le nivai o le awuli afalo le tolu talan tu le tanto leina ia mo lo wavano e te vla umaye e talia tanto sili sao pese se ua le popole ua lava te popole pa ua le mea e tano si o le nai te ustai ma fai va le lei sau fe au le nei aso ia umane le nei vai aso ia ua ave fui oe ale o le McDonald ia e po le Burger King ia e po KFC ia po i se me vile le tava fao e u tautamite e se mai e le paka le masa nau i tanto ia swaipea Limoi tu, amo.
Talaflava o David Tua le nei o e whaafunga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafunga para whaasau Samoa. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Manatu le mafutanga o emahu o emanatu amaita o tu mauita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tu ala upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala balena le fa no ua foli mai oh Yahweh Afai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o la fusi I amana
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O le te milonga le wantio laua afa tonu le tulai tolu whantunga mai a Josh Tantufi. Ma le pesele da ua whaingoina le tu ua oi. E langa te leo le whantunga mai a tofanga meki wa DJ Dave. O le tau vangali. Tala wuta mai te mai o tau ea mai le de ia so tofi. O pia le dai te tawhao i le tu uanga wa onga li tumaiti. Le lei o le mea tā wao lo wa alwe te fsosani i le tau ainga e oe a me se fo istoi ina masilo matu i le whainga o se whea wala mas whea ustasia i le whapefo le alwe whai uma whea orko wai a whai o ipo e a fufulu wha ma lei a whai o le vacuum ina o le whale vacuum i a mama le lei ma wha mama e se le vacuum ma le pefuna i e tutonu. Ja, vai le mo ino le vang. Ile au ngase mo nga va o le fai makimu le me. Ja, vai le lapis. La mama mo le lapis po langa e ka ngosan sanu la no ka pe ka ka pis. O ile lapis. Le le numero telefonina o talento mo tole ya o li tolu fitu tasi lima i tolu an le aso andao. Fai ele tanto sei te man malai. Ele fai longa o saunia mo o a. O le sili mo mo o le bonobo. Na van jele talonga lo na lua i le vale o le Silver Ferns pola uni ti polo on tamaita i New Zealand. Ja, ma le au le England Rose. Au tamaita i mai England. O le visili o ina marumalo i le pone po. O ina marumalo i le vao New Zealand. Ja, po le Silver Ferns ma le au ne ti polo on tamaita i mai England. Alo so ma le tali o dei vla mai le le tolu fitu. Ta si lima i tolu fitu. Ta si lima i tolu lo avdo. So we long on tono le ta to sei e fai le fia antaia. My
was full family Luton, Lowling July, Filing, to which you name Talantul, to Lane Mo Tom. Looking for Ivang or Wolin Fair Level on my Yale, Tolu Fito Fito Tassi Lima, even Tom. South is still telling too long on to know the time to say. If you left your fiat, I only to which or poem is want a video so told Topo so sol. Tanto to Vanganala Radio Samo Molelo to a tomate. Tangatina Tanto videos ilan so tof Yulavans phone as a full of Topa. Iling to Laiva, Ile Tayao on the tower one to Lempo, Ile Manuma Law. You're trying to fight long Ile Affles, a full of Ila Woli, or as a toffee, Olivia so forward, eat a witch. If you let to my man to already for Ivang or Lao. I'll never know Lindy or video and more sound or video for 9 more out to long all time to Facebook. Or the video in telly and the reactions. The video name, Madumalo, all the wing. Oh, yeah, Yavaiva. Share the video or the download to pull a solo as you have done. Madatua, now let's take to just see my time to want a video. Elima Fina take to all. Now let's talk to see level 20 long or the video is in my. I don't know if I didn't know that I'm also have a no. If I look to Mamlo, Tinali to me. Or if I leave my Yasa video out to Lotopo, no solo. I'll silly more time to the divine all time to Pulgamili to me. Oil in a man oil about silver friends, but I wing a lani and a boil the talon and the tipo. Ole a una man ole fu champagne. Il ne faut itam sanga ile po. Allo so military. Na ever a wheel time to do mirror. We know. Yambale pesi. Mana tua ila vale sola onga susa. Sauta oma. I feel it's Salalele. Salsa, I day. All in the four, I feel it's Salalele. Salsa, I day. Hallelujah. All in the four, I feel it's Salalele. Salsa, I day. Salsa, 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 I day. Hello, I sit fire. Boy
sunga ia waino ia male White Sunday Mix. E fia foi ni tanto siva ia wa oile na fantunga. E pe ona fa fonga ba ia le fa na foi le dia wo tolu fitu tasi lima iva tolu talo fa nive. Talofa. Oa mai oi. Mana via fa feta. Oala me sa fa ni so anive. Me senea. Le ai moseme e tele ia lo ai se me le fa ia so fe. Na kusele api. Oh, oa me sa kuskusira wa piani. Na kusima papalemo. Santu silea? Na kusil mai papalemo. Lea tau lea? Lo papalemo. Oh, ok. Wa e sa uni mo lo tu tamat. Ai. Le ai? Oi, aia. E tere isa uni? Ele faia. Oi, ele faia le tau e kalesia. Oi, ia ele a faina la. Ah, lele. O e loa ina malo na po i le talonga le Silver Ferns, ma le au tamaitai Engelani ani. Engelani. O Engelani, sole. Na e fia na una wa malo Engelani pele. Ai. Ni ai, aya. Wa fa nono. Ai chama wa fa nono ai ani ve. Ele malo New Zealand. Io e telle le fa malo New Zealand. Telle le polo mai ma. Ah. Io e langa o makamaka I fo ianga po. Ah. Telle le polo Lucy e New Zealand. Ia malele anga o kongi anga I de mama vui le ia e ia ile. Ia so ia fa tele nive. O ala me ngala alwe fa. Na kusime api. O yo ngana e no kusfa umara api. Ora ko kanga I fengi de fiani. O le leisa malea. Tapasui. Ah, o ia, we ka fe. O inga ku korkofan. O mam. E tere alu so ni lautina. Ala soani. Ia, lele. A vela lo fa ia vi fo kofo e wala vala so ni da. Bueno. Kela. Ia, alo va tu nive. Ala fa tu. Ia, to fa so I fu o kai fi ia nive. E nive. E se fu do e makapoko angive. Ia, lele, ole na. Io e, ola taitana matamantai le pona po. Na I foi male faia o ngali tai o le Silver Fern na matamatana po. Ah. Io. Se ko inga sai kongol pulenga le Silver Fern. Ya so ala. Ya le nga makua ke le nga fai ki o po le hambre. Io o fa ku iva. Fai mai ngua fuala o maluka woso kongol TV. Dai ma se choka ko mfenga oso kongol TV. Ja, lele, se fulu ni mami nu tjona te toy. On the tale o link to life fa. Tale fa au dan tu tala mai au se tali as it tanto want to lit to it. El polkalam o le 5 minutes. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Steve Morris was different than the other children. But like most kids, he didn't want to be different. He wanted to be just like the others, so they would like and accept him. But even though Steve just wanted to be ordinary, he had a teacher who gave him the courage to be extraordinary. One day when Steve was 9 years old, his wise school teacher used a little gray mouse to teach Steve an unforgettable lesson that would change his life. Suddenly, in the middle of teaching, she stopped to listen. "What's that?" she asked the children. "Who's making that noise? I hear scratching. It sounds like a mouse." The little girls screamed. Some of them even jumped on top of their chairs. The teacher asked Steve to help her find the mouse. Everybody got quiet. They watched Steve as he turned his head toward the floor to listen closely. In just a moment, he pointed to the corner behind a bookshelf. "The mouse is over there. I can hear him," Steve called out.
The teacher ran to look, and sure enough, he was exactly right. Steve Morris, who'd been blind from birth, had found the mouse. That day, the whole class learned that Steve had been given an amazing hearing ability to help make up for his blindness. But more importantly, Steve himself discovered his own special gift of hearing. Later on, his ability and gift gave the world popular music that was enjoyed by millions and won many awards. But it all began that day in school when Steve Morris learned his teacher's life-changing lesson with a mouse. From that day on, Steve Morris was called Stevie Wonder, who became one of the most successful pop singers in history. A wise mother taught her children to make the most of their assets. She told them, "Be confident in your own natural abilities. Use what you have. Don't keep wishing for what you don't have." And doesn't it make sense to ask the one who gave us our natural abilities and assets to show us what our strengths are? If you ask him to take charge of your life every day, Jesus will enable you to make the most of your assets so you can start living the successful, satisfying life he created you to enjoy. Just think a minute. Whakamali le everlasting praise le divine o le uli na o toi va mi tuna tale o le July fan to lungan tuai le polokalamena o le think a minute i le whaanga solonga o polokalame o silma tali mo le whanau i le di foi a so dofi. So mai ti te tele le mafuta mai le divine o le uli po le di foi teimi o le fiafi a fai o le na fotua e mafuta mai.
e pe te fantasma u te pop tu sa vai mo tanto programa le afo le tolu ile o li antai au Taimbi Masani lunga le tutola de Radio Samoa Tasilima Iva tolu a mova te tu le tanto we a nive le wa lu fe la se pasui mention tina ni fia nive Jane le nek ai ke wa mood sa pasu Pelo ai tai oli tomaiti alo te lanto fa tai mantua Radio Samoa Tasilima Iva tolu amo Radio Samoa. Tasilima tu. Ja, tu e valu midu tana tale o le July fa Samoa o tu lungan tu e foi na male tu mo ile ri via fiola stofi va jang mo ba jang mo ile July se fululua se yo ni male nei vai ngole via fiola fu se ngana yo sfa mtalanga o le la longo mali la fa fonga nga pontale tu tai ile tu mi sa si la vai te tu le tu lo tu soi fu mo ba tu wo le so antao tu filo i lunga pe am ngal le ja Pamalawan tulu so ya Andrew Farrell male tanto o fegal wengana le New Zealand ni le Congo ile malai va lele yo Charles yo na wa matua i so longa le fe malanga inga fo ile mai yo ne tala le manawa big le pole mol fo ile le dai ile malai va lele na matua i polokai awala ile mai yo lona tala inalo ia Ja, ole polokalame ole gangai fo faiva. Maar of jongen ja savea li aan toa peseta. Maar sunga ja la uli is aankopa unga. Ja, ne was out die baie je lia le to live fitu. Ile poa na nele to ono fonga mo mo wiele fiafi. Lova to mana to fuala au. Kele kufa mai. Ali ai awale no ngomba ya semea.